Afio maya, ilo ainga. Leno fuanga e matua fata waina iso o stangata. Au e fata pena I mono tuwa ezeatu, siaki mua mua pepe balanga ida malaiva le tele. Ona e anga ine ilo tuto wavandi, o lo o yai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i the security. Ona e ulo whalero lea I se vai ngai matua I maa hofa tele lava lona mātou o fi. Le whale ono airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatari ma mai moa I ata te whanga whaafiafianga ma so o se porokalame ia mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawhasa moa ese ese mo re taimi mua mua e te tau nuu mai ai e le aiso na te tongi a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima ta la mo tangata mātutua a e lua so mara lima ta la mo whanau I lalo sa furu lima tausanga. E paulava le mea te whaia o le te tongi online o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lana se vaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanutanga, Zoom, ia po ni mahalo longa papua o ta pena I lau whai ngamla. E sili lava lau ainga monu. Le whane yolo airport VIP ko. We will not hide. Farmer Losi keep the flame alive. Some more strong we will survive. Yes, it's safe. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tassy Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Sai fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nail mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani I tangata uma o le Pasifika. ICR awa e tā ua e le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha wha.
Mo le whaongai. O le Oz Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney. Whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa i le whaafoina o le au unanga, ma ua matua fo ile i loa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta aupu uma i ta pena i eil whai ngā malanga, mo le ua wala au i eili atua. E ave se eili atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua i le lua sulwhae tū la i le fitu a solwa yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia māla malama a tili o na sila sila mwhai tau māla malama lea i le mātou tū lau whamtalanga le website www.ozpacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia tasi tolu se lau walu walu ono fitu o le national o lua fitu lua lua fitu fitu wha walu tolu o le mātou telefoni fia viai o whaali mo o tolu tasi wha iwa iwa lua ma fesili mo rata itai pule na omi ma sina mua mana tua nei le tautua o le Oz Pacific Funerals Australia lo fale maliu e le momoe ai tautua ina o e le alofa ma le wha maa avenga. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our Fala and Tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Go! Come with me. This is where our adventure begins.
Fa'amua le atua o ia o lo fa'amae Ao mai ni pua puanga Fa'amalo si tu maupea O te alofa ia te oela usamoa Talo Samoa Tu pelele anga I say yo upese pese atu mafamatala Lomita mofi ele mafaya upuna famatala Ua numera tasifo I oe ile Pacifica La Usamoa La Usamoa Fa'amua le atua o ia o lo fa'amae Ao mai ki puapuanga Fa'amalo si tu maupea O te alofa ia te oela Usamoa Le mawhai o nanamu Maupea o te alofa ia te oela Usamoa La Usamoa La Usamoa Fa'amua le atua o ia o lo ufa'avae Ao mai ni puapuanga Fa'amua si tu maupea o te alofa ia te You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Usamoa Fifia fatalo famo folo fantu nei vanga o le afi. Ia ele pa ia mawalunga se tanto wutunu. Tupu mai te mali fo I polu ia me se fo I saufa inga. Fa le tua matausi o sa wao ia me se fo I le malosi. O le tinifu mo le lalo vaoa. Se tanto wutunu. Ina ua se fulu menu te wate nei le intu lai fa le taimia mantou I New Zealand nei. Ia o te lo fo le vono tau tali tau fia va ai I le ulpo au le leifo I mene mo te le jala fai. Ia e tau tua tantou le fo vanga o le afiafi, ma lo le soifua manuia, ma lo le langi e mama, ma lo le fatoto, ma lo le tau tua, ia e le fai ngofia fo I le tau tua ino ai nga I le aso ma le aso. Ia e mo moli ale fa ma lo, moli le fa aftai, awa ese uma I tātou mamatafa ioi matiu te tau afi. Ai tasia le faa moe nga antoa
tasi ale la wa lunga o me uma tatou te whaia. Ina ia maua se lumana i manuia o ainga, o ekalesia, o nuu o i tūmalo, ai mai so si o tatou watunu. Awa ole la warunga le i o tatou maua le fia, maua le oli, ia awane i whaititia le whaanoa whaititia tūlanga o le ngase ma mea uma whapena. Ia o ngatasi le fia, ma le saonga le mu, ai mese foi, o le soifua malo loina. Ia o le tau au no asiata, fia la vau te sau, ia o te lofo i o le nei aso wa leva na nofo e alo lofa moni le nei porokalame. Ma ila tau e fia le nei tau tua ma le nei au nanga ma whaatali pe o te toe sau lunga o le porokalame. Ia pe whaau pea o na le tutupu valo anga le au whai valo anga leo. O le aso voi le nei te lau ma leva na whaatali ye, whai fili ma le fia mai ma feita e whai ma tau ma o lantou fiti. Wa leva na whaatali ma whaapea mai woi kua ia nga sau le aso se furu wongo. Lenga o le aso le na fola mai ai e nisi o le au whai whaasira silanga le tutongia ma le au whai valo anga leo. Whapea o le aso le nei. Ele umai lina no langi e whamai e umai le tautai ai. Aioi. Ia, ai pia na o whai atu. E whai nga tātele o na tātou taliaina. E utile whato se nganga vai maumalalo po le hafo le tūlanga iai. E tango e whai se mea malo loto le lei. If you declare something with a good heart. Ai mai se fo i o la ua atoa iai au tapenanga mausa ili ilinga. God will make it happen. Yeah. Ai afa pea e so na tavelo ma so na tau ai ma so o le alu ona e whaavai mai lungo le loto e ita ma le loto e tinga ma le loto fia tau i masui. E paula le mea tupu le mea lea o le toe foi mai ai foi mai a te oe i se tūlanga e whaalu maina e foi mai a oe i se tūlanga e whaamaina ia e foi mai foi a te oe i se tūlanga ino siaina ioi. Ia, whaavitai i e na talu. Wa ui ele se mea la alai fuana se ilonga lava ua o tau whaafafonga ua o whaamawai alo i atu ona o ni tūlanga tāua tele. Ia, po o lea fo i se tūlanga ua tau whaafafonga ai whaafua se iwa ke iwa ka a whainga se whaalavelavi. Ia ai ona paulo o se taimi fo i lele tau te vai ai wa. Ia po se taimi foi tau te vai ai wo fai fe au pe ona mele le valo ia isi fa mai wa kau o ke fai fe au. A o mawai lava le malosi. A o mawai pea le fia. A o mawai foi le manuia mai le tua e fa au wai le nei tautua. Ia e fa au pea ma fai pea. E le mawhai e se tangata le ta ele o i se tangata e le mawhai o na fola mai e se tangata fo i le ia ka kere whai aku alanga or kala kuspa ia lai whai kala o ai fili o ai le ngei fili skia ia wha uma mai o ele tala le tuspa ia le nai whai whapena i leo sau tala le wingala leo te whai atuai pata tu te apofua pola e motu mai tua ioi. O aile nei tangata le ta ele vatu whaafonga le tunu. O aile nei tangata mau solo ele o yeisem e sau wai mau mai e fola mai ni me whape nei o le tau fia le manuranga whapena. Whaavtai le atua. Whaavtai le wingana le te whaiatu. O tangata ua le iloa le mea ua o lantou whaia. Ia. O te vai atu fo iana le la. Nei le fiafi. Ia ua whaia e fo ua le saula e ka ule atunu. Ia siu so mai lea. Ua le lifo la e ta ule atunu o mawhai i le atunu. Ia o le aso le ngei lela ale ko yeise kauka ia e male ko yeise Blue TV. Sa tauna e tango e tusi mai le mea le na ma e wha au walanga o lea na e tala pelo ma e tala ole i tangata. Ma le lalo langi o tangata. O le mea lea o lea o le atupu. I lea so sifunu ma le ono. So e te tau pea lana tau o mai e wha au. A o le winga o la te tala. Pe ino uwhai atu.
e sili atu ona mana naia ma tetele ma tānua ma anoa ni se mea tātou te whaasoa. Paula leo le mea whaupopo le aso le nei o lo usei. O lo usei o vai kunga o le kakia kia i mātou ofisa. A le o se sei o hana o se sei o ai fo ia o tofi lau. Ia po se sei fo o kala. Ia le pa u kongo mako ofisa. Ia paula leo le mea whaupopo le nei aso o vai tungo. Ma ne se usei e fitau i le lei malo fusi ua. Ia a ta lo fale na ma le o fo lo fale na mo o tau. Lai se mea o tupu e le se mea whaapo le fua tātou ia me se fo le tautua ma le o nanga. Mori atu le whaamalo ma le whaafteite le lava tātou company langolongo sua. Sponsors o ma lava o lo o lātou whesoa soani le tutongina o tātou whaalawi loa i masina te itasi. Ia whaafitei atu o lo o tau sao ia le mafuai. Ia ona whaawau pea le tātou ia wai peina o fai atu. Ia wa fia le wari ia tala noa i nā mea. Sau ma lesi ari fo i le lafi le si urupo o karakalangoa mai ei vinei mau mea ma whapea mai lea. Ia leu te fai atu. O tātou te popole. O lo solonga le lei mea umai le lofa maleanga le lei o le tua. Pisa le tātou purkalame. Ia whata alofa i feo i o le tala le lei. Whata whaitaulanga e fia. Whaafitai o tau whaiva. Tau te talo i le langi. A wase manu e whaifo mai langi mo Samoa. A mata mai ona taitai se ia whaasolo mai lava i se au pito i titi. O loo tu waonga le taimina nei. O loo whea ngai matau i au te ronei o te lo fo Samoa e whapenga tu wanga pupu ufo i o le amtanga o le tau sanga. Ia whanau u malava fo i au ngā le nei taimi o le nei fo i masele. Ia o ngā e tau te whesosoani ai o tau mātua. Whesosoani ai nei taimi whaingo whe au. Ia me se fo nei malo longa. Ia wai le toi mau foi o tau ia onga. A talo whale nā. Mo Samoa uma. Mai o nā o se i o. Ia i le whana witi. Whatalo whatu pe a whape o le te asia lo mātou tunu ule nei. A whai o e asia mai a New Zealand nei po Australia po Amerika. Mai Samoa. Ma lo le folau manuia. Ma lo le ono sai. Ma lo le whatoa ma le langi mama. Ia. O le a file nei. Au talia ia le. O le wha mahalosi mo tatou. Watu le wha mahalosi le le ia le nei mo tatou. Wa unofoa. O mawhauwhau. Anga ngei au kapenga. Sau kapenga o mali tatou purkalame. Mai le tai au. Ia nei nisi o nei sum sa whaia. O unofoa la ia. Fai kauala utus pa ia na nei. I le telefoni. E koru kus pa ia ese apps o e tono le telefoni. Markama kus pa ia sa moa. Foi le. Ese tasina mea mana ia le nei. Le alu o le masau o le teknolosi wa ia. O mea umali iwa ka maua umai lungole. Iwa pale hase mea. Koi kiki hari o kasu e aku male. Fokoi maua uso se mea e te maua umai lungole. Lungole online le nei taimi le vave ma le masau o le teknolosi. O mata tuai me te share mai le to tele lunga le social media. O ta va iatu. Ile nei taimi fo i o le soifuanga. Pe e fo linga mai a tātou wale mawhaia na tine ia le nei mea fo ile le o lou tau mawhaia e whaia se mea kusa ia o a se mea e o ailo wika ma le whaleanga ngorka ka mera ko whaleanga. O ta vai atu wa uile mai o le mea lea. Ia. E fōringa mai e le ko e maua se fofo and it's from bad to worse. Ko sa ole whaongaanga le ai tātou Samoa le woloanga. O le ala le o tātou whaonga i nai le social media te taimire nei. It's from bad to worse. Ko sa ua matua le ai se mea le lei. O le si tangatana le pauala na me whai o le matai na e sasia sau loilunga. Na e sasia a mai loilunga. O le loto ai le. O le soifuanga fo ile nei. O tangata pito sili lava no uloanga, o tangata pito ile hanga lava loto. Tulo wa, this is my own opinion. E le fai. O kangaka piko isili nga le hanga loko ila uva ia kunga. O tangata mua ia e se asea misingi loko ila sa.
po ia la ukala ya kangwa mana tua wa ulana o una mana tu e di fa pia ai mai ya wa ia sa ili nga ma mea uma o tangata pito isilia no loe feo wa i maloto tinga o tangata e o ile aso sa a ai le fa manga kunga haleluya tamama le alo mana nganga pe le luki kang kau uma kwa fu ile le ia fainga ese wa pi e lo ai le kalesia male kalesia au te ofertu fa pito manu ya tasi sa utala lo wingo fa mtalanga ile te fa yetu a uva ai ngai le majority o tangata ia tele o le tau fa leanga e se mai tangata ia la lafi ele ai ma se si ele mi si so va yo ko ku me mas fusiwa yes o ke kango kiliki e o le wali e nguku le anga mai palpala le ko mengi fo ye te va te le mai lunga na inisi fo you so ma so le ka kiliki e kunga ele pono faila Allah fusiwa o fuking o pa e pelawi ona o no fo le mo fa pea ka fiolai ese sela o le matua tumu le nga fai o tatu fale lotu ma o te lo fo i to tonu la vo e kalesia e ke ruo lo loku fo i marisika ngaka a o le sia mu pingi le nga o fai o kalama le anga le loto yawe e lo wingala le no fai atu wo wile ma i o le melea e i fo lo utari tonunga o fiu la unga ngai fai fe au le melea wa passo ala ioi fai ngataya le ala le ina ta fai atu le ki yo a peye matua le fia le naturo so ifuanga ngai peye le fia i mengi o porokiki ya ore mafuanga nga a ko fesili sa mo ai se ale mafuanga waka ko wo o ko inga o ngai kasi ale root a ko meia nga mafua mai le wori i ko ngor porokiki ya lenga o le fai ngai o le soifuanga fa porokiki vai ama to New Zealand le te fai tuai e o a foi America au sekalia wa masangi ama to le olanga le nei leipa malongi uma enga wa national leipa vai ele kai o le leanga ngi karangoanga fa pengi mangi fainga manga ku fe tele longa fo i Australia la doia e o fo i America e o le melenga fei kai da America ya Trump ai na lua kalia e America ka ko alua ipea pe fai mai ai e uruleanga Trump pe fa mai ai momento pole alava ai pi wakalia e America marua ya tato elanga mana tu fo America nga ko yo sole kauale mangi mau me fa pen sole ai palasi mai ya sa munda saua ya ka ko le mafai ma fua isia ua matua toto ua sili yaku onga influence le au porokiki le loko i fale o ainga ngai lo fa fe nga ya kuso sa mo nga wo lo ai melea ua sili atu na malosi le influence ka ngaka porokiki iko kongo ainga mare suinga mare malepe mare sosofa inga o ainga ngai lo le upule ka fola le ku ai ko kongo ainga te loa uta mi sanga yo ke ka mi lo ngai mo ya i vala aulia yo ke o te alu yai o kai kile sa o kala o fo pe ke ro po su me o ke le lo ka wa ku ai ka wa ku pe o te ofo inisio tangata e mawhainga lo loku whakasi. Honestly. O ke ofo inisio kangaka e mawhainga lo loku whakasi. A ai whakasi i wha mga kunga. E ka le sia whakasi. Wa loka whakasi. Pālisi whakasi. Makanga luenga whakasi pūlenga. Sole, a o le whelau ko ai. Aka o ka se wheloko leanga.
generally la ukala le kufaya ai kasi ala mafuanga e mangungu mai ko kongu fai ngala wari ia por kiki ioe o no fo la na fa tu le alu le ya so no fo alu ara o fai kau mai se o kusing fai kau ai sia e wa mafua wo wile ma yo la upule na wo fai atu le nei ua wile mai o le upu mongi fo isa moa ma le upu ka ukingo se ilonga e feo ki e mahali liu le awadi ia le e faaso e sa tu nou se ilonga lava e uma marifonga ele ringi fako ai loa maybe e kau yeise suinga as long as o lo feo la pia o le atato walua ya o kousi sila o kou nga le alu wale mafainga feto ai mai lumai maka me I file fake page nga le alu wale mafainga fetau I lumai fesanga I maka me I file fake pages o vai tu fo ile alu fake page o le alu o matala fui mono tala lelei ka amilo mai le o sau talo fai na itangata fe pule a elise fe pule ai fa nga mai ai ngo ngai ngi patoi o le a mai ai fua le ata si pulini se mai tonga tanga vai ku wa saul fa fe ko nga wai va ve ai ku la le o le ngor fiku fuku kanga pe asu e mai ko nga te ia le wa uma tu nga ai o ifo fa nga mai le ata si ta mo o le wingo la utala le uti fa yetu mai o le a fa tupula ia ko kiki fo isa si fake page la fa nga mai lo waka yes maybe all I already exist o tele oiloa ko kiki ngai sa si fake page asiata pio malea vai talo fai ai ole fatule koko o ko ngai o por kiki mere le u fa toila utala tua ileanga leanga lava ai a fai fo ika ko ke fishing ia po ai kong o ai kong ya lenga ua va henga le ai o le lang mumu malang moanga a o fai aku o ai ya e ko ki fai mai o la fai ai nga o nga fai aku ia fa penga pure kanga kai ma fau ye a o la si la fia le atua o gana o fa toila tetala le alu le fai ele me ele se fai kikia tu lo wa ele fa pe te fa tu tanto por kala me la pata ia le tu to te sila fia ko kiki ka ko o le levo foi lele na le lewa e a fio ti tangata e ku le afi wa ia ku nga papa fanga e una fatua e una faito titi o tato le mero le ave o monga nei mea ya ai tau solo mua mai lava nei me o taitai o manga au mai le ave ia fa masingonga ai le mafai lava nga kaofia e le mafai vai tato e fa fe lang ka ko ska kai for fa masingonga this is why yo le makua ia ufia aka lava ia wori ia pe au mai nei o ia lautala I have no more respect. Kuloa sa moa male upu to ya tia. La yo u te faalo longia ta ita e faalo alo mai loa faitangata. A o ka ia o mai e makua le loa le va fe alo loa I makangaka. O le a le mai mau i for kai mi ke faalo alo I fo ye. Mongia. A o mai ngai fa fe se va tu la utala sa I mai o vai ku ile siaso ko I sau moku la wadi I o le ku ngai limongi ko I sau moku ya kia karango kwa we ya u kire karango fois fa mai vai fia pouco o ai ngai e fai ngang kala fam singo o ai ngai le ngai ko ya nga par la vale la wadi I rungo la to pokala ala fia pouco ko be kiki le ayo ya si longa kango fa singo koso mai sa mo marea
o we ko nga o mai fo maka o wori ia a wa ma uru vo inga a le ava va yo isi a wori ia fa sala la ure fa ya pisi vo de fa wa tu fa fonga e le feika ya kia a te lole me te atai na ona saua fa iunga na fionga ya talasa sa anga atua ele fe ka wi mama fa wori ia oh my kala oh my good boy nga fai mai awa watu foi ma wa te mire va koi ma wa fai kionga ma wa analysis anga il CJ ile mele na sa wela na fai unga nga ya koi rupi la ele fa fonga mai ele fai pule le po ri mongi me for ke me ka o fo se fai pule ele ka mikile o manatu ia mate avatua ele di mama manatu mali atau mate momoe o mangaku make o mako mio fa kasi e mesi o ke haru ile o fa karangoanga sorolo ia I mangkau ioi ona o tangole o mai ai mo no tinga I lalo me fa ir fa so o le lau ke fa longo e ma ele malo ia HRPP e malo ia makwale fia fasta le fia HRPP ele fia involve alanga o lai fa so ala to yo la to mai fa lo ia e kusa o fai unga renga fai mai ma kua feo fo uma ia loia o le ngai ma teo mai fo ile le fa leo atu ia ma ua fa so le eva ai le fai nga yo o ai ni ka mai ki lau lango e fa pe ai kala le ai ka mai ki o mo kua fia poko le a ma le a fai ya ele mea laua ele mea ka ko fa kari mai de unga renga fa kari ia Ola mera tu. Sa wale unga pe or purusi lai par mo. Kulowa sa wale unga kala sa pe or purusi lai par mo auro di mongia. Alen koi kiki a pala wale ya kala sa. Ioi. Sa moa koi kiki a pala wale di mongia kala sa. Sa wale se. Toto lo angar fatan do ngalena no mo kwai kaya. Famai la mo fai lang kala famai I feel for the defendants I feel for the defendants I feel like fa fema ko faronga ele ka kause ngok was from si oh my god ele ko nga mai fa ko le yo makar kamaru ele kause ngok was from singonga nga ata mai ngai up from Olha me o kupu o fefo ile to fa alongia o nei fa masino o fefo o ile fu ai la utala le o te fai atu tu lava o le tama le e ola o malaya kulowa it's my opinion e ola fa alau tangi wa fo lona manatu fa sausili le e ngofo ma fa leanga kanga ka mga wangi fa ai o inga kangor ka malo e o inga fa ile fakir ka kale ya le pe no fa yatu o te fa yatu pea ma o fa yatu pea o ngai ngofo ko kongur makanga ruenga o leo se tasi o leo o lo avea masui ko mesina lango le taimile nei o nomen longa ingoa ngai ke sila fia le lei le saunginga li mongi ngā waku fai le ao le malo I kai esa ola utala this season le ngai or kausangar ngai I rungol tato por kalami o le season o le revelations o le revealing wakakaunga reveal umar kele o mea kau aya kwale nga ako manga ave famsingonga so be it kako wo makwa fa ngasu ar famsingonga kako wo makwa fa ko kar famsingonga o makwa fa kangisi umai meia nomen ma mea ngai sa fa ye fai makomsinga lango lesa avea maporika tale ao malo ngai ke sa fa ile le mar saunginga li mongi makuila epa nga laku fai le ao malo nga luai mai ai le nguku mena le ute fatuai
o la fo ile na dala fa yatu talo fai la ofionga le fa longa falla taile te fai mate te fono so wa fe mai ai se fa singa ko mai kala talo vai na nai fa manu ta te va yatu ilo a puti si auto ino tuila epa ta te va yatu fo isio a puti le tamai ke kausia te se o fa yakusia o ka mai fa korokolo le o te leilo moni po o ilo e fale lantai po o ai kongua kuila e pama kui maleli i fango e ke alofa mongi iai ioe langa a e mala malama i upuia ngala lafo e li mongi i a kui maleli i fango ngai moni mauile leo lea pe a fai e mongi e fa maongi le usoa leo lea ngai ke moni a e fa alongo i kalanga fai ia o ke le loa ia oi pole ha sau whakingonga o le afionga ane ainga kaua anga fa mai o le purufanga e le arofia aonga o vaku whapenga i o kafa leanga o hau kama lava ngai ke miri kingo solo ai o le matua le mafau i lau kamakausi ka kia ia le ao le malo lango le ao le malo Samoa a o lau kamakausi le kui maleli fango iyo ai o ke se ekia i me ali mongi ngai fai fo yo o kafa ma o ke se ekia gele me nga o ngaku alalo mo kau le mau fare fiko la inga kaua anga me se o ke fongo nga ngai fa mangu le nga o le nga mangingo ya sa mo la wa ngangi mala u karsanga e ui wo ko po ia fa mangu yo fanga le fai malanga to le fionga le pale mia il fa mo o le tatu nu ya ele a faina tatia pe ia o la yele to fa le palmia na fu umo na fa malele la fionga ai a va ia ku lo nga lo fa ma le pola pui nga kama ale ainga kawa anga ai a o ma fau i upu ye o le wadi ie ko ke miliki ngo fa kasi mala la fo ye ke minga feika i malele nga fo ia lo fa ko o ko inga la fonga nga a fai o la he sa fai kongu na inga kaua anga e ti enda inga malaka harimong upu mong ya mare upu kingo le ala kongu anga kango isi leo lea fa maruru aku nomen fa maruru aku le yelo se mele anga la nga o la umori maule le ala kongu ale anga la inga kongu lo e ma fo o bodyguard ale au ma lord keminga ole afaka di se lo anga ave le fionga ave i oi makangofo lenga o ko le si ave i oi ka ko case fanga le malelenga yang ko fsusuia a fa longo la iai oi le anga ngai fa mang ma o ko ye HRPP ko kongo fale la kai mai ma we pe anga ri for leo le fa makala ya o ko upunga la lafo ya ko i maleli fa ya e sala hoki le kanga ka fale la kai e sala hoki e makwa mor foanga a foi lango le avenga nga ko ke ve ai le fionga ku kasi ele kaya e ai o al purfanga fa me ele alofia ile fionga ya ai ka ko upu ngi maul fa le ngai runga a ngai ke fia ke miliki ngo markanga ka ngai ko e mamai ka usingar e fionga le al malo tato wol malo longa ea nga ya le vivela la makar ka ko wor malolonga a foi mai ki ro po i a korfara fa ulta to po kala meni va ngole fita to malonga a fio mai a lo ainga le no foanga e matua fa ta waina i so o stangata a o fa ta pena i mo no to va jato si aki mo pe balanga i le mala va le tele ona e anga ine i lo tu to vandi o lo o yai le tato VIP terminal ma e whaanga solo ai loi le security. Ona e ulu whalero lea i se vai ngai matua i maa hofa tele lava lona mātou ofi le whale ono airport VIP o lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou.
e te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so se polokalame i a mātou wala ata ese o au mea inu uma ma tau mawha Samoa ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu o nei whaamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa fulu lima ta la mo tangata mātutua ai lua so mara lima ta la mo whanau i lalo sa fulu lima tau sang e paulava le mea te whaia o le totongi online o na whaali leo lauri City i le taimi e te taunu mai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga popua o ta pena i lau whaingano anga. E sili lava lau ainga monu, le whaneiolo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong, we will survive. Yes, it's safe. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. So fu manuia malangi ma o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao o a ua lawyer Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma Fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mea se fisoswani wala au mai tato ofisa nei Brisbane Australia le o fitu tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Jaimaro Wajile o to suma liminu jali tula lima fata lofa maofo lo fatu Godfather. Ya ile dei vanga o le viafi ma lo le pale ma lo se fo manuia pe o kau e ise mena tupu ne ya so wa e tau toi mai ngai se kongi. Ya, la suma ka ka kolame ma se se ma go mai sa mo ko pa rupe. Ka lo pa ya. La suma mo ni pa isi le moto we ngai so. Yo ka
o ka pe o ka ika fo ku umi nga yoi ku umi nga yoi na balau vali ne ko e fe o so ba fo le ya le tau vai atuala nga o le tau va to vele pina tau lo vale lo mafau ai le sau lo fonga esa ai okay ele la na ele la nga o su sala pese mo ele tau fala la udi ma fu I fa fu ne nga u ko fa ngai finge ma ngai ka malo sa ka fa fo o ke ba ku solo mua la ko ngal plau ba ya wa awange e fa ya me a mau ia kere fa mai rupe maxila ya we fa mai fu ngali fa pe yo la kongi la karo kama o nga pisi fo ira wala pese ngai luma ai nga le sau mai vai ke mo ma sangi o se ro ke pasero kabala fa mai limo me mango le wa a to ke mo oi saru so e beo vai le vai por tau sanga o ke ia la kausi lo ka vale ya ma to was common la hal wala wa ku solen ore sawa tau no sfu ai pe o lo ke le lima sfu la pi fa se ki se ki o ma fonga ma lo le lo o le ka merka vale le ko ya o le fie pasi rumba tole ale au ke le hang o foi le au ia bala o le nga pasi ya o ka fa ko losi ya ekipi ya o ka ke lo la leika o le oso ai ruma ko ki a piere afa uma ruma tongi mai mare lima fa pengi fa ko fa mai oi ia le lima ika foi ai ar mengo waka ai paka ke kele mai piko ko ka vale God is love my God is love ole tu ole alofa o le va ga fa pe o wala la sa o le ai va ko kuinga mengo le lima ga o fa pia e vai le mere le tupu le langa le ka woni ngai oi wai a fai o tusini au mau foi le lau ta vale ia e te tau foi lana ia o nga tasi lau a mio wana ngai ke wa mauro wika kuiro lima alai kusi mai ai le salamo lusu marko ko ia fe wika o ke ngale ke ka mau aku ka piko a po ke kwai mai po la ko nga kwai mai ke sa wala ke Mauro sim, filho wa. Se fa finge ai mangai. Lo que sua pe o kale o kan sei de ade o kalo ngala o hana. Ya po to fila. Ya ara nga vole fi ngale li pule. Ya. O vai ku ama kala ama ta pokola pe ba ka ki mer sei lu mai lele. Ya va pe so o wala de. Pe ala se sei nga ama yo nga tasi mane ne yaso. Ya ese mai lai lo ka ku ai mano le malo wita ono sai ile pisio da wala e mani ngie so angi mengo fai okay ya mo sa fa ka nga be bangi fo ni fa fo me ko oui ya wa mo di ngi ka ke ka be a we va yo nga ole wingo ro so noanga o se fai lo ilo e tau atu ai o mo miese si so americano ro kanga yes me fa pena ya o mo wali fa fo ya bele le ba bele la mo manga o se ta me tu maule te tau su e po o se tanga na tu e temi te mo mia e dipenda ia wala ngo ele mo finga ka ko so ro mudi me fa bene la ole wa du ngole le rate pay nightly o you for nightly o breakfast amber lunch ne ma ku ama ka o ki wa vai la ni mere ren ka ku ai mai ai sa we ia ava no ta faitanga mea o lo fasala lo wina ni taimi au le se ava no faitanga mea mo le sunga ya Godfather sa le vao oi bo ya kai le koka bele la bo mama ya le to fa mai ana me denga ira sunga ke e vai mai ro wa kerenga I ira ke fongi fo ile le I kanga nga lo nga fai kanga me denga su e ala ke o fo fo ma se sanga le va manga mo me ya o fi e sa ro la e ma lo mai ko sa I lo ke so ke ma lo mai
rest home. Kusa fa ole so ko. A ke sa lo ku sa lo so ke marolo. Ku sala au ko kango ku fa le nganga fa am ka upsidi. Ole wa sa ya Yesu. Ya kam. Yeah, wa magola ngo sa ngonga ya Yesu. Ya la ko. Come unto Jesus. Iya, again yo for I give you rest. So o sa ole mero. No sa we ke sa ya Jesus. Ya le ka ke foi. Oye ma fatia a venga. Oh my good boy. If I think I may use a man and a key, oh my Kanapur, oh, go really come over one of them, I come take a water. Ai, ia nanga wo ni ko yanga take a wula. Ni ko yanga. Ni o ko yanga ia take a wula. O wa ma ka vai. Oh, you never dominating, I don't want to call for coming. O ka vai. Awa si da sila la o ile la ku anai le wala ku. Ai mo ka ki fo sa wanga. Alanga la o ka vai la top le pro, el pro. Anai le top amateurs. Awa makua usau mama wa mo of kofu me Amerika. Ke mana pala mama tu ia lu le pelinda su e of kofu o anai. Ia na fo le wingo be ka sa mo fu. O fu ngai fai ka ka kedi kofu. So kedi ka kari alo kosora ko ka. Yo ka kari kosora ka po. Ah sidi ya uso wa kedi ri o fu ko ka nga makua aruka lingi su e mai o fale le o le kofu. Sa la ma me fu ngai so ki kiro ai. O ke no fia o fu kedi mo fu ka po. O mo o fu ai. Ya ke le do se nga me ke le ka po. Pa maru no ko no fio ngare di pudi. Ko fa fu me la o fu nga o fu kedi o fu nga. Ya. Ai a fa to si la mai o le ufa sala laula va no sole amu ia oe ke manga se loko po se overseas po se import import mai sainga sorry o mawakala le fang o ka o ai masela oe ia era ko odua le ko la e pa fa kai su ama mo fanua la sole o ka fefe ya mainga ka le halua mo fanua oi fo ba no le halua ko pa ya makala fa mai sore ko ile o le sau ko pa I mai la wari nga ai me sa ko pika mama fa mai ala wari me sa le me sa le ko inga le or ko inga le o ke masangi le ya e makua sol ele fa penga se ke psaro nga fo fa ke len wa o le pele ko ingi ko pa oi o le fenga nga fa me o pia ke ro o le fenga o sumu nga sumu o pia ke ro masangi ya ya ora va ngo bai de ka ku tawana after fa sa singa u kali fo ile ya ku pa ya I fa ku ila pokala me ya ku ila e pale nga fa mai fa me waka mama yo ka u mai mo le lo lang o ngu o nga mau ya esa awa me venga yo ka we de fa nga se ai se po se me fa penga ni wa nga ale wo la se ta se ale wo la se mo kwa o ya malole me sai me siri fo tau mai le sa fo lau ya o lau sunga le ya tawa o le na so te ya tu sa mo ile tau so ya vui ya se tai mi fo te le lope fa tanga mai na o mi mo ni ya so i ngor pokalan ya ste mi fo tata lia ai le mo wa pule ya o te le lo ya pule I po fa fo mai ya wala ngalenga pe pa wa le va so ntende ya so lua ya te le lo po o te ora le pa ni taimi wa kasi nga ka se ma nge fo pa mo se ka ko ka lo pule ia me ka wo ho nga wo fa da pule ila ko ia ai me so do fa sa mai wo le se me fa le ko we ngai moni fa maoni ia ole atalia pese taimi tatou te so ta ia male fionga fo ia fe pule ai se manu foi matso ia awa fo se tala auto ia me se fo ia o fe o yesta penanga mane ni taimi il fa so atu anga luma ia ai daoti a matalda fa so ia ina disi fo yo mata upu le nga tom ta upu fa au ia au mata upu tultun
o ko nga fasingo mai ke wa ngile fa karkaranga nga sko inga fa vai tu fo isa mo pe le na fa se fo no tanga le yungi fo mo tu no penali eto ia wala ngo issue ka ki wala ngo ia la singa issue ka singa issue ngo ba ku pe nga ma ke ko ingo le o le yungi fo le fa pro fa le yungi le malo fo le sa mo rugby union ia malanga fo yungi fo le da marolo aku se marolo a kapken ai control me ko la kapisa mo ba el medico que creo que asia kai pa fa sa lo ma fo ole fenga ole la kapingi le ka fa le ka ko malo pe fo tinga fo le ma fo ma ngol ku pe fo le mai Australia ama ko fo ku penga ere se ku pe mole e foi ngi au fo ngai ave fa fo wa pe fo nga mai la kapingi la fa ko ia mo ka ko ke de fo ngai a ko la o transition ngai fa singa umi pa nga solo a me la vele pa kingo la wa ku le ku la mai ele ke lo o mi la kapingi la nganga bangale o le developing pole fausia o mi la kapingi nga ia ku ku mo inga maka alo le mo mga e samo le ya tawa tu sa mana ya le finangano ai on mo fa ato toina o le mafo anga tonu lava lea o le a matayana sila le fionga de pale mia ma finga malo inga ia fairo se siungi o le mafo anga o le fio ese o le porokiki male la kapisa mo male yungi lea fai pure ko le wale van ka mo fai umare le pa inga le ato afia me malana fo administration le im fai ngala ko fai me le manga ku ai fua umar ki fa ko den ki fai la lo mang sa mo fai or ki fa sfurulima a or ki fa ko le fikula ko wia o winga la fa metalanga wa umana vatu le lu langa ngo or kai minga par mi fia me le na ave ya ile fa le tulanga le lu i male mar fautuanga o ese lo sui administration Eita e le I mawhai na tupu le la ua pale mai le la au le mali toa e whai ma pale mia le la ua o le tūlanga wa kapungi umar ma loro whiko ko alean koe kua vango iai mana tua mai la alua le la ua ioe kuila e pa whaase ese a tangata la ia pe u whaafenga tae tu tonu le teimine nei o lea iai sa mile oka o le kulowa ko lolo ko fanga mura uru ma telefato se sileta no le issue no kai fongo le langa ko fi ko la e pa wa o ia sa o prestini na mura uru sa milio to ia prestini la pisa mo ai fa se ese kwa ia tu le pa ai no fo metto fi fa le tu ma ngo wo ko finga la ko ave e na mura uru o le prestini male te fono fa le tu ma e causa ili ai mana tu mai lai ko du por kikile involve ko ngur kai mi ngai o ngamuro uru sa mileota o kiki mai atafua falo ma vai nga titi mai atafua ia mare por kikile upa ku sa faka o le anga posingi o tangata la ia le waru ese kuila e pa ale ai ku kan kai mana tu mai la le atau a wa nga fo wata amata mer mata upule awa no fa so se tasi la uleta wono no so fa tasi o sinia mai to tonu o le la kapisa mo fa pe mai e yai options ia la tau tilo ia le vai ngale options mo yeah o le ka mo fa ia fa kingo mele nga va ko fo ko ngat par mia ilona fa ato toina la wa ese kuila epa aru ese ia sami na mula ulu alu ese fale ma vaenga o ese uma ai watu le tanga tailengi por kiki ya ko fai I tono unit itas option mo nga lang ku yai folinga mayo le a pasi wa expire so nga ku yai ka ngo o wa mai masela nga tsinga o le ava no na lua po o le vaenga le la kiro lo yai fai lo yungi fo le la foi fai le yungi fo ai la malesi option lo na tolu le te fa longo tu he fa pe mai o le tamo fai se le linga ai fa awa mai ro pe ia sko ingo o ngamuro u ia mama lai vai ngale ko ye termine
e tau mo fai fo ile le mo sina taimi e tau amata tuan ia una le atawa era kasi male rua pawanga o option tau kai lo so finga ngalo aia te au le vaenga lo na tolu le kau mai fa pea faise mediation po le alava ai ia mawasinga vangoa ko io avira vangoa ya kulo ya ngam lo u sa miliota ia mafalo ma vaenga mo le ni temi as long as lo wa se tuila epa ai pi fu le kau mo fai ko wai e ye mana tu fa pea wa tele le sao la wodi e ko ngol la kapi ele na mare laina wa le la tatu tano falo ma vaenga titi ma tafua fu maono tu lo nga ftasi ia kasile fa ya onga nga makua la wa lunga i tatu te to fitu ia ele na fu mare laina hisa forma manu sa mo kako o mai ia nga mula un samile o to leva fu ina tutua e ala ila ia onga fan ta longa temi wa onga fan na fa solo mai ia onga kalapu o leva fu ila na sao tu langa o le lango lango suina ia bar fa tu peina o tu langa fa penal la pisa mo o le vinga la le o te fa tu e le ko e kaulia nga me ringi kai na ele fa pe fa ko fa le nga inga ia te ulo vaia a fai a alu e mongi le option no le tolu le ia te ore upu moni lava le a tau vatu fa fonga la tunu ua makua ka uma mainga le saungonga le nga saungo ia le fionga le li palmia a leo ese porkiki e ku se lo solving el problem e le solving ala le problem ia te ula e le solving ma sa mai mo mai mo fu kai mi ngaru ese fom kulepa e ave será a option 2 konu le senga mea o ese fa ma vai o ese uma ai avele yungi rande kanga kailengi porkiki uma simple mo ka vai tato i io anga me mara ma fo ma kupele ka le ka sa fio mang kuala nga o le manga o ia va kwa kupe ngale mai ma va e malo si la le finga wal malo lo fanga finga wal yungi wa ma ko fo e lenga ka kupele me fa fo a ko ki kia di masela o a fe epe million al kupele avele el malo esa poder le la kapiu ko sa ngoma a o langa le nga le se malo fa yungi io kipi fo la mar kupenga wa ki dia la ngo ki le la kapiu ni me ta le se lauri na tonu lava ia te wa ia ina ia fa taunu uina uma ai mese fo o uma nga saungo o malele palmia turowa ia ke afula ia o ri e kongori yungi o ke le mala malama po le ale mea ko ke ka ngo fi fu fa fa nga ka le me o fa ngo fi ia o le option ta o la va ia te o mo te mi nei fa le yungi fo le ia tawa fa le yungi fo o a uma fo nei mau fa matalanga surface solo fuam ma fai mai wa kusi mai le yungi wa telena mau fa matalanga i walu nei fa mai o le wa fa ilo mai e pa wale yungi lango mai le IRP ale dalo lang nga ole yungi le sa ka ko ruya nga yungi le sa fa i porkiki e fiu kuri ese ma fiu e o ai e o fo ita fo no na inisio o yungi la kapi o le paso o mai ile o dia ya ele o au se lo yang manga me aya tau a fai e ngak pai I ma papai I ma fo fo ngo ka ku ka ngaka mara mara me kula fo ngo nimia lo no wingo sia ka ko a mi o pure me ngai fafu aya tau se ife means fo ya o I aver kula fo o kula fo ngo su e mai o kula fo a fisiri ku kasi ya kia e mangu ma lo se private e o mai se private lau ki kau avea le me ka ur kanga vai o se ku e mongi e sa o le aku ai nga mau I maka o le lololangi ako e ma fainga o se private fo ile le fi nga ur kula fongo ai lo ki kau avea ile le kanga vai ma le fu o sa moa ai ngofo ngu se ma ro sa moa a va penga ar kadia ya kiringi ese le ato kiringi ese ya o tele lo ile unga le boye wale sa filo ai na vai tu o le sa filo inga le lua so te ruai ya ele mai lua lava se taimi ona ai pe ana tau mo mai nei fa tala sala tua pat e yet to be confirm
o le pe ua tātangia wa lango yo o fo tamatua yo le manu Samoa ta te whaanongolongo tunga o le e fu ave ma le lātou lango sua i le whaatuina o se uniform ia o mai ngā whaikari ale o wari rea ngofo i o le yungi kuai ia po le hakulanga la ko keo e whai o le whawhika ori kere le ke mai kaua kunga siaka whoringa mai pawar me le e ki tino e le laka piyungi e Samoa o le li poki foi le kupe o lo mai whawhoi i wharopokonga o laka pi a o kupe sue ngā kupe le yungi ma kupe le malo pea ngā le kau mkwa le kar konga le malo i le whange le la wharopokonga le ya ua pisa ya ta whaalongolongo atu nei whamai wa whaatau tato yungi ma kasi ngā mea whakau e o whaakau o privatize wa whaatau le ama ai whai lau talale na tā pisa tua ma lia ia le mea nei aua nge i ngapa ka kou ma whauwhaunga le mele whamai e le mawhai kei roi even le savalinga o poro kikiri ngai wa iai le ataua wa o iloa ai o le pepelo a le atu ai ngā tala whamai e le mawhai wa fiangi mea ngā le mawhai ua mawhai ua fia ni mea na le mawhai ua mawhai kako amaka mea amaka ngai mesia le mai le luafe markasi se o luafe lua tasi se pa ia mai le kaimiringi wa ia mea whamai kunou wa roka fo yo langa nga ko sa wele ya tawe malele lo malele nga uma esa ya e malele lo malele nga mali ko ku lo va le ngofo wa ka pa fa singa alu binga le tatu e malele lo le ar malo o me nga ngo ka ola mai ai ke ro fo ile ke mai mo mai o me nga e ka ulangia a la mena tup ya le nga ku pu fa msingo na ma fai ele fa msingo ma wa lunga nga overturn me nga au kako uma o ele ma fai se me ko fo uma ele ma fai se me ale nga le amaka me anka ko vesi mai ia sau fai fa ko ngar fa ie fa mai ele ma fai nga ole ha o malo ha e mo mai o poane e o isi lo ia o isi ka ko la fo mai ele ma fai jole ale ar doctrine lenka ko fai necessity ale melenga paka ka ko pinyeru mo doctrine of necessity ke i umana ia le fo o i e mafaila vai alu ai simia ne ngo ia o fo i ko ile petition nga sawa le fai unga ia fa ma vai o isi a i ngu fai nga paro ka isi o le upuale ile mafai o le upuale ka ke pepesi ile mafai how many fai pule wo ko foi ma pa u o la ko kofi o nga uma mayaka ko fa mai ile mafai sa o lo ngangor ko isa vai what happened o le ale me wo kupuri ya toi lupi nga o nga sawa fai unga kule ya kwar ma se nga yai me ka nga yai me la ko fa wa ya fa mai ele mafai wangi no mafai nga wo mafai po le ala le si unga e sa wa kua o le wo mafai nga furi le ma le o le ko fo i fa le ali ile kai minga ye ko fa se fa nga paroka la wo ka fa kali la la wo ko kali me nga ave ko ma o ai fo i la le sa fa fe mai Samoa ma le la kapi fa mai ave ku la fo ngor melia o nga ele a ma le a ka ko no ia mangilo ia fa ni faku mangilo ia ka mai Samoa take it ave ku la fo ave le ku la fo o me nga ngor palang sky is the limit sky is the limit awor fa fe so o ka ko wingi me fo mai ngar fa ko fo mai ele mafai e mafai e singi ya ko ka mai yungi la ka winti a la ko mai ko ki fie ko apa kenji le malo
le mafai nga ko ka ngofi ko manga o ke ai mafai atu langa foi le me fa sala o ya ngo ma se pe melo wa yai leo se ngan ka ngar wenga a leo vai la vo fai la wa fai la mafai ya fa mai ele ai ranga wa uma wa pe la le ko treating o le tribunal wa pe wa ko treating ali ole o ko fa pio wa pe o judicial review wa sedi ai ima ko ma ka ki akele o le issue ngal la kapi o mai le issue le toi fo yo li na ye lo ma fa le atawa ena ole awali i loto vale ye le fa sala la mai na ole au loto le angale na e fisilingia ma fa le anga mer ko fo ye li ale wo vai ko so le o fa ali le wo ye fia ka mai me ko le mukanga ringa o fa ya fa ko le o ye fa pure le i fa i o fisilingia po le hale process o hala ko la fo ngo ko fo ye li o ko sa ole o ina wo fa pe ai se o kere mana malama la pe poko ngi ka ngaka so mo ko vai ale kiwa ale anga ka ko system o le ma fu me fai pure ngi de ngara ko fa ku la fongo le malama a me ser kan le su kon ku ka sanga le ngai ya ku le pa o le kele la ko ku la fongo fo nga fai e pu ila ko pu me manga o le la o fa nga o me ku la fongo le kele nga nga sale ku pu so le o ke fai ai le ki yo fo I fai nga ku la epa e nga ngo le ya tawa le ki yo fai nga ku la epa ngi e se vai la ye le ko nga o le sawo ngi ka nga ko li mongi a ka ulangi mai langa lo nga ka mai ma me ngo nga ya e sawo kala le o fa ro nga fai e long ko ro nga me a nga mera le mo wele mo i nga fai ga kai ko wala ko mea onga ya no mo sa o ngi ore a fa fea ona e fe shiding yele na mea e o so se kampangi o nga ruenga ngi usira le va fo ngo ka fai nga ruenga fore pui wa fia ni ka nga dismiss fa pe nga fo nga le isa o dismissing o ka nga dismiss o sa so le e o mai nga fai tala ko cases pole ale ele nga ko payback ko e su ka nga ai ko e fo I ko kong ai le fo nga ka mera nga ka so le ela ko ngo ye malonga mar promotions e ala ku halu lunga sa I pe fale fo ile ela ku halu lunga value so de ai ale o mai ngi o ri o fo ya fo ko eri vale o ke o fo o pe fa fe nga mo ku silo yo le ko nga ka fa pe o yo nga renga se puroko ile lima kasi e ko bongo ya so vai o yo fonga la ala ngo fa langa e ka nga puroko ka sang ning kingi na mo kwasi se singi fon ko fengol ko fengol o lo va ko le la ba fa ba kala puroko fa mai e ye se kamali I akamai langa sos nga ka mo me ngalo nga fon ko langa fa lo la ka ngo to sang ke leng sa wor mele o le lo va ko lo di makasi ko lo sorle ai voi longa se longa uma voi o ko ya ruila u se ke ro la ka se uma wor ko la fa nga maths ngai pese nga la o pratiet kini ka wor se math ai le ke ka wor ka sanga pratiet e fa ni nia o nga le ile menga wala ngo foi west ava fonga mai ya lo sunga fa ya o nga se e mongi nga ya o nga fu o ye se ya le maths sa mai mo wor kai mia o ko pe fa ba re ba pe ole wingo la tala ole wo mai fe silingia le ko pe fa fian ko fa fo fa pe ia li o te tontulo ai so ole mo ko fa ba le o nga ko nga matua e halwa lo tama fo fa tu per malo ia le ato e halu I meia le la ko fa pe pe ko nga kangi o mea u malava ia afiko ai ma le atunu uma le malo ma le su ma kulanga sole ai va ai e tanga ta ole ai ya lo la to ma fo mai o le fai unga le na fai ale tribunal
o mai o langa nga fa a kanga kanga sa fa le tribunal so de cheka ke muso fa ku se ka ke muso fa ku se karavo ko ke de fie e o kanga sa fa le tribunal ka ka mai pule longo ele se e pule longo kanga kanga sa fa Iyo o le ala la ko me o le afai pe afa pe e fika mo fifa sao ia dio ai fa se longo o la me la kup e kuri ele fi o kanga kaya le merenga kupu mo renga fa iken ka e fa sa ele fi o ia ila o ri nga sa fa ile tribunal lio ele fi o ele fi se vai o e o mai o kuri no la ko ele fi se vai o Samoa kulo wanga ngai kanga ele fi se vai o kupa isa pangi len ku kuri uma e vai ko e fo ia kwala ia le ole o inga le e o foro tama fa ma o I le a tau o fa ma ni ai ele ai lavar kala ngoa le ai lo ele kiuti wa lavar kala ngoa ngai ku sa wa avele me sa o ma me se ai fai le me se ma me sa wa lavar kala ngoa le lo ke vai kwai e lo ma ma o ya kiuti e ma kwa o fo mo ba ngai ko fo yo dio a be a fa fe o la o mo nga prove de le o so kula fo ri ai me fora ko ke fsile ali ora so nga la ngo mi ka pokala sale ka nga ko ro eli o ama ko professional mal ko fo mai ko fa nga o ngo masinga sa ka mo fa nga test e fa nga ko refresh el mele pe ma ka fa nga ausia ai le ka ko ku i ngo masinga mi kire nga kan ya la tonu na wai se tatu wa fe Samoa ole o mo tatu so ta inga male tamama tua o ira ngai de makua ka ko le ai causa le kiki ya ole fionga ya no foto ai le I amai lunga ia le fionga ya vui can we have the greetings for vui what is the fear le tunu first and foremost sole o mo fa e pa ka kama iyo le fionga ya no fotolu tole forti avui senga folava ma concrete ya mai tuai sa fatta le ainga malosi suliole ai ngor menu or sangalala ela o fa e pa ka maro le fionga no fotolu tole afoa tia vui alla o langi suafa kasi ngai ka ngaka u ke longa e ko le fa lengor pe por api e u fa ka o ko yesu fa ya o le fongia mal ka si ai le na to o ida fa e papa fa te tele ya ai me se fo yo fa moi wa mai ya fi fa lo atu ya Carl we're ready tato is we ready I think I fa de connections tau wa vai tu sei ko ka useki male con le connections ale fionga ya vui tato tu marlo pupu let's go on a short break Carl fa mo mole e ona toi foi me lo atu no le leil tato fa le ko mari internet sa mo le pepe la me ko pu ko digital la me what happened to the digital and le hanga ke le Samoa connection male a foi la foi provider la Samoa Vodafone what happened to Vodafone did you say try something ke rola kala I think it's better to try the blue net ya wa ka ngo yini ska ko provider ko ave va ke le foi le options mo ya ai tatu malonga foi mai fa o tatu proclame tri mo el tatu proclame malo longa masani ni vanga la via fi tatu kolosi Samoa fa talo fa bo folo fatu la wo fionga no fotonu tole fo le tapa fa sina ti o tapa o tausi ainga fa fia bar fa sala fai ya mi se fo la wo fionga voi va tu sa tu ala sa muri anga fo ya mai si o sua fa to fe tausi fo i le rumoenga a fio mai metela mai o au ya inu ngor program le vanga o le afia fi malole so i fo manuia ma le langi mama ya e moli atu le
pa feilo ai lau tu fai le vai malaya asiata o le te tai o le tātou unanga o le tau te ia mai se fo ia lo soa le kamaloa o so o ai le lalulangi lo nga suafa wa se o na tau veina le le ata au pe wa ma wa lunga le Godfather pe ata lo Godfather ka ko e kalango ile ka vo ile Marlon Brando ile tulanga pe na ile papelo e tuai le nga fa lo e mese fo io pa anga al tatu na to te ya sei te sia ki fale audio fa mole lava voi ale blue TV ya ile nga fa lo lo fa felo ya ya ile nei bae ngo laso ta lo fa lava ya ma lo se fo mo wia lo le lange mama tau mo fai ya te lo por mea tau fa le tonu mai le internet sa moa o le nga fa ka ko wa le pi fa le ko mai sa mo le to ya le le ya ai yo ka ko le lo ku ya yo e fa ma lo le no sa ya e mai le nei aso lau fionga voi ia ale ngata ile mo le tu ma fa malo ia I lau foi sa tau wale tu langa le fa foto le vali ia I lau fionga foi no foto lu vai atu o suli la vor manu o sanga lala ia malo le pale malo foi tu tu o fa palina o no lau tu tu ai inga ia ole le pe o tala fai poula la tu awa mai nei aso foi mai so fuanga malo va te asiata le ole aso le dei o se metua aso pisi ai atea no le tele o vai nga sa aona ia ai masalo ato no lai mau mai pale mia ia to talani samato ma vai ma le so tulo vai anele tai tai ole tulu ile malai male le asona na fia me si foi ole faltua ya tu pea fa pe foi ia le au malanga atoi eli malu ole malo fa pe foi ia na yo nalo va pe nalo to nga fatasi nga malona masalo le na u ma se a to te pe ilo ai ma ina woto ai to nu watu I lo to stete mal ai o lo to mal ai ya problem ya fa malulu atu le fa forma wa se tatu tunu fa malulu atu foi fa malulu atu foi lo vionga vui ya e nau foi na ia ma wa pele fa so le ia e ono le mai tau atu e matua fa le tonu wa tatu wa connections o te loa sei fa mole lava pe ma faiona tau to e sailia ese no foanga le lei o te leilo pe to siaki ane lau pito I tatou internet ona matua fa le tonu wa le tulanga o le leo e le o maua uma ya e faia fo I makat out fo le tulanga o le ala le fa malulu tuai ya te lo fo wa longo ale fa fonga le tu uma nau ina ia si le fia le meolo e sau no ai ale to ya ona fa le tonu lava ya fa mole se I to siaki ane ale tulanga internet ko te lo ma o le okay le tato wa Carl is it our end po o ya so ya le fai lo mai le tato insinia o lo solo nga le lei nei ya ai pem fai na to siaki ane lava se vai nga le lei mo le tato wa fisota inga ya malenga fa alo a to okay mai ya o te lo la to mo tato wa fisota inga Carl let's try and when he gets into a better reception area
fa marulu to il fa fonga mai el tato tu no ona ele fo sia ngai tu lo e o lai tau mo fai mai si ya fionga fo ya ai le o manino i lau fa fonga ngi ke wa bo le fi mi se sia ma o so nga fai me fo ma se kala si ka ko filipingo le la se ki ya me o mo tato ya au te loa o Samoa lai fa le tonu mai tato connection i Samoa to foi mai i ma o fa so au tato tali ai we'll wait a little bit le ya to o leo te vai atu yanga tato focus pe le wingola tala le reaction le react mai ai limoni le react ai le ungol fam sinonga e nana o fai atu ono le fa solo pe ana fa tala noanga o le ai le fia ya kalasa ale wingola tala le te fai atu ai o le hale mea la ale fia i pe a fa pea o la fo i le o la vea ngai se mea ai paule vaenga le yai ole afa aru rore ke sa oia why is he still mad or angry if I ungor fam sinonga lo sa wa fa balea ara fa ko lokala na ngade fa fo ya ku e pangi pe fo ringa me e se mama me lo ia sa e mai ku e pa moni mo o fa ungor case len ke akni o conspiracy case e le ilo ke le mele sa e mai li mongi ba ku le pa le mariu ele ilo kian ka upunga ale kusa le kusa le sa e mai ya limongi ma kulepa kusa e sa e mai kusa le nga failem ka upur hit and run ai le se hit and run ele se hit and run le nga fai o le tau pule pulenga o ka upur pulenga ai le se ka upur pulenga fo e fa o se o ki ya ai o le ka upur pulenga fa mai nga upur pule e ku wa ya limongi le merea vai e mo kwa sipo singi ya me lua ye kupungi lala nga ringa sa e o ya kalasa o rawa sa e fa hit and run lai ole wingo le tala ale boto e ta ko korosi foi le sa e sa mo le fionga vui ole winga le no fo ya tu a fa yo le ngo fa ka inga le to no walu mo lia o e ngo mo war de kala mo ke masalo salo le ka pure pule se me ya wa le la wa uma wa mai kala record ya siata ya malia la ro roko ele se fa ma ngianga nga ka pule ya le atawa e ku wa ya o se ai le o fa pe mai fo ila a mea o le ama ia ke ura ia mo la varo inga as long as o lo loa o ye se la mea o ma fa wai mo ma salo salo longo winga so pe po isi o ka pure mai ya a o le ia ka wa ia o le fa me fa msi ngai le but it seems like ko le ma o yo le mele o fitango fito so ai voi a o e ma o mai i tato amate sa o mai le mata upu ai se ai ma fu ai nga fa inga ka i le tangata lea ai le o fa apea mai fo ila le fa masingo a mewa e guilty limongi le ai o le ai a ku sesi ku fa ke alo lo wika malo masa salvali ele o la ver va henga le ni masa in ka pulpulenga mo oi ai o le hit and run ya ka penga le le uma su el merga ala merga le fifia umi le kanka fua ona asiata mali ya teua mali fa mai ta tu tunu e mafua ona leanga olai guilty e ele meta o guilty conscious o tangata pata tala fai e pe o tala na tau ta pele ni ai ia ngona o ta io tala ngona la ai ale o pumonia i totoro ia te oe o la te la ngona ina e te la ngona ina ele o sao male o ami o tonu le bele e te sanga fi nau ai that's all to it wala pumongi a fai o te noa kake kill kake innocent why worry la me ke popole ai e paule me lo manga ia o mai le case ma fai suenga pe a fai o lai ke sina fieinga o lai ke makua ma ia but because you have that guilty conscience in you afu anga kongu hanga asiaka mal fa ko mai tatu tunu e mafu ai la ngona ia tupu e pe ia te oe ona ya ile mana o ile tau unga o se suenga e fai ya modi na malena e tele mana o ina ia pa ia su enga le nei le me tonu wa le te la ngona ina i tonu ia te oe o le fa folinga ya
That's from your guilty conscience. I ke kau mawhai lava inga i whai aku se mea foi lele inga i a vali ai le mea. I le mawhai au ngā langu ai. Ia i le ngang whanau la matu whafonga belu tātu tunu. Ma lo fa tai vui wa ole manatu le nale a tau wa fa li fo so fri ngalo. Fa pe a o la fia lo fa pe ia okay o mai lo la. Ka ko su e a lo la ka nga ka le ngam. Fa tu ai ia i le ma fa. Ya. O ko inga reaction nga ka fai. Fa pe kai lo mo lo le mo la ku su o ko. Ia nga. Yo. Ai pelo winga la hom talanga ele o le la lo ngona ai o e tu mai ate o se la ngona foi le pe fa pe o fa pe lo la ia okay, now let's stand together, let's be a team ka ko ki o fa kasi e su e ia le amo fale o le mel ngai po ai kong le e ma foi pe a fa la ka kelo e ka ke mama ia you know, kay mingel papal mer fa pek leo o ke manga o pa ko ke ku fa kasi malako nge malong ko makangan wenga ka ko we makwa ka su e ha makwa elia e lunga masu e lunga le aku le melenge le nga le ele nga afia fo ila ko a le bu ya afia ko malong ka ikai ngo pa pe ngala ngol ka e mama ya e fa pe nga ai a fai ele fia inga kele fia fai ale mal ai kasi al mele e a fo ole fa olo a tau le mele fai pipi ia ko ilo male si fa vale le o kuila ipa a po ila lo fa vale le ole pe ko ulo ai ka ka sole ka mai fa ilonga o kwa kele ya ai a fua ia la tu fa mtalanga masang loanga ai au mai ole la wa lua ngai la mele la ka ko soi era ole soi ole soi point ka la be ai le ka masuela pe ko wailar ka fasio kier ka wana u fai mai nga fasio ki man, that is a big accusation from kanga ka ile makuai firm bani le accusation ku ile epa ole sa ka unga fai ku ile epa ma ali mongi su engol fa le bela ngi ole ka umai ye e vai ia ngai ri manual manoi ile aka mai le ya la but vai ya si bau vai ya si bau yo ye le ngang fa lo ba tu fa fong mai la tu o lewa lua a ngai tonu a ile mata upu le ona fa ya tu se tala ai se a e ke lua fei kai ku le pa mri mongi lo ke fa kwai ka ki ai si ai se a e te lua fei tai o lea ua mai le wha maungianga e le i ai se kau pule pulenga ala auli lio mawhi pule ai e ku ua ingi leanga ia oe however peitai o lea lava e fale le matenga leanga e iai le kama leanga sau malanga mori mau e ka uai oe malau lau lengkrusa o le mea lae ka kaunga fai a mongi lava lou fa maongi or ke mingi wa fa pe mai ia wa le me sili fa kai la auli o mau kingoa e ke le ka pe ngase su enga mali o inga ia o palasi ai inga ia o ulo inga ia la foku inga ia ule lua fa kai la longo inga le lo loko nga kau ka pe ngai ai se ka ko wola se isu e la pe mo yo o me nga ko fa te loa ale a tau mavui. O le to a tele o tangata tu tupu oi mea whapene i le tau te whaalongolongo whaafonga koe whamai leo. And the guy is, he has been cooperated very well with the investigation. Kusa la winga whamitalanga. Whamai o lai le leia, o lai fisoa soangi mai le sole, aru mele whaia le rilea. O leo wa umanga mai le whai unga e ka umai ia nga ia ku ulo ma saro vale e le ai se ka pulenga o fai ia oi ale ngai lava e se ale mere au mai so ia le lawa e ta ua la fionga vui se tua inga onga le nei wo fai tu la epa mana tua mai e le fou ya ku la epa le fainga ku inga fa pengi
ai o te fesilingia pea po o le atonu le tutu a leo ia ku ai ngā lafonga mo mana tua mai o le lafonga urua i lafonga ku i la e pasa fai le mea i le keisi lea o vaele ba atu lou le tu o le malo o vaele malauli e oi o ma lea ko e saule si kua inga ka kaunga loka pesa muelu ye ke o ka kala mai kua pa ai pulfanga lau ba ale o alu fo isu tanga o vate so le ale o sa o ka manga fasir paki a mai ki ai kulo o puya a mai le ti ai o la sanga ngofo ai pe leo ingi ku ai nga fa makalanga e vevesi ai kangaka e misa ai ainga e ko e fa fangu ai le loko ki nga le ngari e hangar kama o fiala ku ai ingi ko inga la fonga fa pene ale ata wama mavu sa leia wango fango le press conference nga aku le pa le fa pe foi nga fasil men fa pa ki al fast o nga veder ka ba dunga o fa ka ki men ka ki menga a fai e sa o ye ku le ko ki ai ku la mo ka ki nga ba dunga o e mo kwa le kai fe ka a lo ke fai aku a dai ke o le video ka mi ki ngo fa ka ngo sa mo o ka mi ki nga fa mai nga maka mai la ko ingunga ma ko ile ongo le fiafi se yo al caminho la vea ngai ngu yo le headquarter le ale e la lo kwa e la lo kwa fare nange pe ko ki se la mikka ba fale ma pe le ako se la mikka me fale nga o ka mi ki nga le mo ba ngai le banga le banga la ko nga maka me le ongo se yo anga o ki ya mo diu ya kwa ai ta to ye a ese vede wo so mai o te fai atu o le a lau fionga vui se fa fonga fu a me se le o to sa mo nei taimi o angi la ngonga bo ko langa le nei taimi ai mara tu o le hit and run a to al mele ne tato sa le o lima ngi ko sanga lu te vai tu le tala le sitangata I think o lima ko sanga ya sao absolutely a pe read la mana tu taimi tonu la mana nei le tu puai le lua fe lua tasi le o kausanga kongua kalunga kupuru lima tausanga a le fato a manu mai fasio tinga le tamatu lo war fa fonga mai le tunu ora la skola ngo ngai sa mo ai sa ore ko inga fam kalanga ai sa umere kai kai ori ku ngai luas furu mon kupu kausanga vem par mio sa mo asiata ma le ata wa ma le fa fonga mai ro tatu tunu o le mea o lo o ngalo i le moli mau pelo le aku le e pamanga ku inga pelo e fai wa ngalo ya te iele tilo i le taimi na mali waitu au mali taimi na o kukoku o le camp o le fast e makua kapu wai se befa pea pato a fai ane fia le fast inga ua uma o mawha kau le fai ngā malo le fast to ai lolo le ua fai se fia fa pe al fast o le mela le va ko e pepelo ai le ilo pepelo a o kama fo e o kama ngo fa ya o ngai le pepelo asa kan a le la o pepelo ai le ilo pepelo ta o le isi vai ngai sili ona le le taimi le nei a asiata ma le ata o me fa fo ngai le tu le anga pau al fesili sa alia e il fam sinonga ma le su enga le mitanga le leo o le mena tu wai ia Samuelu mana ilo atu le fa le velabe o lua mai tau mai le fai mai e ku ila e pa yo ka se ma mau le me kai nga a ua ngalo i leo ona fesili ma su o fiala e ku wai ma pu e aka because o le kangaka kuma va aya ku ilalo o le si action nga fai e Samuel o le kamo elo ilalo i o anwa ku lo lava kapu elo aka le maua mai lava maua elo lava belo le langa o lai maua lava ia fo i aka ia asiata you know I know yes le ata one you've got this lai mawai ia le masa e sai le anga kulou yes fa mai matua masa e sai le anga o kingo o ka mai lalo o ka van le ka pu le ka ka van
I lalo le tabani. Pai ngala inga bisi a koa suspeka. Concentrate ta ifa pe ma o kele o ke ovo pe apa pe nga ke iloa wa ngalo o sos ka ngaka lava. Langa o lai nga au mai Samuel waka o lai makwa so close to the impact. Now, wow, it's going to come up. Well, they are going to say, okay, okay, now we have yeah, well, it's right opposite. Le muli mau makuale ai se mea se o fa kalanga Samuelu pe a fua I mangua le fa makala Samuelu mamangu ngua langa au mai lipo. Okay, well there you go. Longa wingala. Iwa ka kau onga act le makanga ka kele fa ko se ka kele fa ko ngol makanga wengo leo. Ai wa kakau o ngau oange ya ifo ya la ko le langonga. Hang on. Wa kau longa loka mai ni kuile e pari le ngau lea e ka umai ole o sau mangi boli mau. E makwa vala isa pagi le kai kai ngaf kau wi bele. Ai mai se ai la le me ngaleo mai e maboli mau ma evidence ia e fa makala mai le kai mua. Wow. Ole la kau mo fai e divert. Ya le a fo ile kulanga ole o the direction o le suesuenga anga I le mea ia ile impact yo fe se me e a fo e au mai I lalo o a lenga e mo pri mau makamaki asiata male ia tawa le e pensa no le ia tawa o le fale tonu ale anga a fa makala ia tamaiti ia o le fale o lo nis malanga fanga tanga o umanga makukala ngo fa makala me alo kei ia le pole anga fa ele la ko le kiafing fa ele la ko paki malero ese mai o kama e sau ai fako la ko iloa e la ko kele fa lo inga se me ale ole langa ko ka kam fai kala o le bea o mai do le la ko o mai e lei ma se me se o le melenga fa makala o be nga la ko ba ai o linga I o se la ko go e la ko usonga la ko ba ai nga wa na ka kia you know tengo fa ko uia uile pa apa ia lo sau maka fa yo mele ole pa ingo me yo suenga then don't stop speaking too soon because se ko wa kule le au ia ila sunga yo o lo paia o se fa makalanga e kau fa se ngai ia se suenga kanga ngolo le nga fa lo ba tu fa mo bel ta lo le to ni o ke awa nela kwa o langa ngole o langa a ko ara bola ka mo bele la le ko o lo ke kule pele ngi ka ya langa fam kalanga ne fa ka ku so ka ko la ka ko ke ko langa a ko ye sa oila ya vui o le la lu ngim ka pu da ki kilo ye o le ve o mo fa si o kingo kwa ma pasio kingo ka mo inga mo le lunga o mera ka tia ia ke abra ia wala e mata tia la ale ata wa ma siata e o nga la le mele o sa mo e kulepa because this is a murder case o me mo le be ka ba le mele o sa mo e kulepa it's a murder case ya al fa la vela o la natala fu ele teimi le na tu puel fa vela e fa ile e maliu ia si atali ia tu au ele kai au fa ingi pa ki ele al vai fa ko o la vai o lo o fa si ngau ma ko ai o la fa malo ai no fa fa ia le pati ina ko mai on fa tau to ele fa ka ma ole fa tele a lo fio vui fa pe fosunga le tu au te loya ole taimi ai to e tatala ile so enga le ai na la to fai
o le kaimi fo ile ngei o le a koe fo i uma kua ia ka mai kia lenga lenga ia pakile ko anga to tele tamai tisa ia le te fai atu ai le ia fo i malai kikile o savai workelo ka mai ki o savai la no fo ina le no i fo ina le ia malese ile no fai atu ai le sa o tala noa ai o makua fefer ka mai ki kia lu ia o nga kulanga i ka fia langa lu nga fa vai te mi Australia e o fai ngo fia na fa tu nei vai nga langa le war wese longo wa se file le ngai ko o le sifi tonu ale na pungia me ia li mongi ko le sifi ula le anga le o longo tangata le na matua e tanga nofo mai pe fa tanga le ango a o champingi le na matua le mana o malana au vaenga ia na ia uma le foi le no o la maua le vuima mali ato o ke le kari ko wingar ko sa fa yo le si o di ia le ia ko kulanga mo lunga ia te le tali tonu mo kakaungo e se uma ai te talo a ile teimi e fio ko kom Singapore po ai ole a filifilia mai atia ki lia uma ese o kangaka fo ia po le a male a voi male atua le wo ko sila ku le liki o me ia liki e ku e fiu wale pale mia e kau fayaku e fiu mingiska e liki ya me ia ma fua isea leanga olai aleu wa fa fainga ruenga pea so as long as olai fainga ruenga pea me ia o isumu ulo war fa fonga le tunu wana ngor ka unga ga kaya they rat for ile okay as long as olo fainga ruenga pea ia ka ko ka penga pea ma ko ka penga mingiska e liki uma ma fa leanga uma ka mo fa leanga uma ko me nga ka fa o le ala fala na ya lain o fa ya tu au tono mtanga wenga lea waka kaunga ki lia uma ese o le au ifo fa so enga le ma so angi le o le ya la va ku fafo make sure enga o li o wala nga kaunga involve li o ya o ngar so enga lea o ai fo ila tangata lai si la fia li o ka oko ye fa maongi i lalo le pulenga le teita inga male fa tonu ngar komisinga o kangaka nga ka kaunga ifo i otherwise o ese umale au Samoa ai ku ua se isu e kama seyan me iyo pa wale me so ngela ko ole avele le location ave fasingo yai mele nga kopu fasingo yai kanga kai wa ka service dia leo kama sa o ia kulo kire ka kire fe ko ya la fa ve o ma so nga feio so nga mongarisa ma va loku feio so nga ku pa isa pangi ya la vivo o le nga makua makanga fa ka singa isa mo le kulo wa e fa li diu fa pa langi ni ko inga me nga fa e wo fai masu anga maulanga nei ni usila fo ila tota le maulunga o ko finga yai ai o ko le ka penga ia ko inga me fa pia ya dauya so nga le o le taimi ai to te tala mai ai le a daua mavui o le taimi fo ile e fato a watu umatangata le ngofo ma informations fa ko a fianga nganga pe o tala e fai fo ile le wo fianga ngana fai tolo wo fie pa ia pa i fualanga wo fianga nganga umakangaka ai la ngor mesa ia nga fe uma kau e o kunga kanga kau nganga ave karoka me nga le wotupu ole vaenga lava asiata male ya tawa ole lava masal ho ia asiata o e sirfia lava la pisa ele matau kule nei ole wa mai tawa tu le wa ave ma officer of the court wa taunga le tawa ia ali loia ya lesa ave ma komisina o leo le ta uolo swa faitono le melea ka mo mai o ia le molima au sam na ia ave ia ilang ke fongi ma o ia fo inga maka ia ka ia nga le tala no ai Samuelu. Now why is it so hard ile investigation team e o ai e au mai ia lesa komisina mua ina ia faisa na fa matalanga o ma ko foi langa ole e fiu lava e pelo mai alanga olenga uma nga angulunga ole televise ia le sauna nga lesa komisina
na o leo o lo iai ia o se tasi o lo fa peona ona iai mo wa fo o lo da wai ile suenga le lo masalo mia ina o se ali I fai pule o le mota o le palmenge ele umianga iai kamanga wangi ngalo la e komsinga le sa komsinga ai man kanga ngol leo o lai hold e kangaka ia le interview nga mai le koe pofo I se lilo I le mafu anga nga la ionga o nga koe babe abe ese le melanga o nga le anga nga la o mangingo na vidi sa o ia kuila e pa kai mi ave bapale mia anga e le komisi e sawe you know he was being summoned to the prime minister il paka purni peango foi a siaka ma mrea tawa o le lava tu fesili pelo ma fofau pe aisea wale mafaya was it because Sako misinga o mukanga luenga o leo. Since when above vai se komsinga o se sako misinga il mukanga luenga o leo. Ile kula fongo ale tulu. Nobody is above the law. Nobody is above the law. Ai afaila o lea le mfai leo o nga oe au mai le sako misinga pa maunginga nga uma nga interview mai televise mai ka wai mengei a le ko kongu fo le tunu le la vai le la ko ka ual mengei ka sawa. Let me tell you this okele ale upumongia asiakama mali akawa e wakulola kama sao ye fa o le sile ka interview mua o le sa kom singa o leo honest ele ima fai e kako leo nga oe e a fo e interview o nga o mention a fai fia pui foi la ko kom singa. They need to find the truth from him e kusai o le moli mau a Samuel le la o kurkuli Samuel ai le mfai nga la kukulia le ngai ka u e Samuel ila nga moli mau a le fo e moli mau wola lo nga fa la wi lo ka o pul ngai mai ka uai o se o lo fa peonga o nga kua ia o se ali fai puli ile nga fa lo la fa fonga le tunu o mo to fa fonga ia sa mo ia be ya ka ko kalsi a pe ngwa o kamala ia ele fo ia isu nga ka sa o la fa just because you were a commissioner of police it doesn't mean that you are above the law mai le fai lo nga touching oe ya ile nga fa lo ma lo fa dai ma ia le fa so ai lo fionga fui ia se fina ngalo fo io o le ato e fo pa moni fa mauni okay oro fa ngono ko I fkalanga angei olo mo kwa mama fa la vale nga va nga pra mo ko nga ba kule leo I sa mo fa ka kule io ele vale ia le ngusilo ma a fa lo wa se request al malo ma le ma ngi ngusilo mo leo o le fella ko ngaru ngi le aku sa mo fella ko ngaru mo ko foi e le fa pera ko sa mo ko fo ka ba kan fa sa mo e a maka ku ngi ngaru ngalo ali o sa mo wa foi la nga ka ngo retrieve ya ka ia mai ko ngo le Vodafone ma pla la le ke fongi ia sa fa nga e wa ku le sa mo le va nga la ko wa kai ngala kwa visiting ia me ku wai inga ia match aka ia me e ko su I ke aula ia e ro kar konga maro kar konga ko e mo ka nga ngari woia yesa wa ka mai fa me le lo a ka mai fa me le lo ke fong e mo wa mai le lo ya ku ngi pos mare tuo e atu le feso su engali a tawa ma vui o la sir fia fo e vui anga o me fa pia e ave u ma ia ile fa tanganga ma le approval fa tu la fono e ave u ma ia le fa ia ma le ia ma le pule ma me u ma fa penga e le malo e ala mai le official lo ye sili la e ave u ma kanga kaia e maku asu engi ai e allocate fo ile kupe a ko akele
e alu e fai le whainga suenga. So e lengi wha suenga wha kumukumu lima mana tua mai fo. E le fia waku fo i kangaka ia ka ua pesta a New Zealand. E ako e wheo mai a ka kou sa mo. I le fa e le e se mana tu whapena. Po le ama le ali tu langa le mele la tu pune i. Ia, ka kou o ngai ka avali. A tato o e su e maua mai tala wa toe whaata le mele nga kupu. Ia. Mai. Koe whaaka po le arma fuanga nga koe whaaka. O le kele, o ai ngai kukongu le LTA i kai mile nga whaaka ai. E se si e so ka ngai ka ngaka i e, o vor so suenga o menge i aru whaasoro ato. Leu te vai atu nei runga, o le au mai sono share mai ele to tele. Ia tau le Land Cruiser le mai runga. Wala ngara pe mai ali mo wa nga o le ben. Can we have those photos footage of the Land Cruiser? O tonga va tota tu fasua alo fionga vui. Ma le tau. Le na mai ele tangata le se fake page o le nga share mai lava ma mai ele tangata ilunga la no family no ngol tangata sa mo finga ruenga ile ile wafu o yela wina mainga le ko ale foi lea lea e abatuanga i pe ato ai tau no report of Auckland. E ave nga ila Loi Huntley le la au mai lunga le ta vale ne o le ta vale le fai mai na ai ai tau sanga te nei o le ta vale o la tu i tai le wafu tele au kilani ia ai so e atu le tulango le sene ma vainga fa pena ma fa matalanga fa pe mo le ta vale na mai Samoa i New Zealand o lo ia i pe le sene na le peni no Pasifika ngai le po mai le tanga tailunga a fua tu la te mile na va ai le Samoa le a fa fonga mai foi te tala le no ele te le tau sau fo ngor proclame ai available ni nai informations fa la we tele mate open mali a tau ile ise fa tala no anga fo ile le tua e a ele mana o fo ile le te public alu winga fa mtalanga ole fa pe mai ole ta vale le ole na ise ne mai Samoa ia ale la to officialia tu pe tolu e so muri ane to fo ia tu ia tai ile wafu ole ai se ka vale e officialia ku balangi le pe fe ngai ma tu langa le ta vale ave ai fa mai ola o to tonu container la to ave Samoa au mai Samoa a mai Samoa fa ku kai le wafu ia kilangi mongi ngai yaso ko fa fo ile Samoa ia ele o fa pe o yai ni tu langa o le o ai o kau pipi i mai yai ni masalo mianga i tua ia ai e po se kanga ka fo ye ese mai ro kanga ka ye kau ke kana ngoai mar finga ngala inga ia o na wa tu lunga o le facility le e tu pule tu inga me ai se ase ma fu anga e ala yo na tu pu se me fa pe ia le tau e ke au le ese me e kau suspicious pe masalo mia o lo pule masalo mia ai se ame o merka vari Samoa ngai aso ai koe ame Samoa ala me ngana nga mai ia ole ke le foi po suile bali or ka vale wan ka mo foi kala i ka vale le ngai o na ver kama o suile bali or ko inga fa makalanga le fa pe o ta vale fa pe a ko nga ka vale foi le so el ka ko interest le ka vale le Winga na le ne fa tu sei develop pele so enga ona i tatou na i vaenga ia ta vale le a fa fonga mai foi le uso po i lava le tangata le na mai lunga le post le le finga luenga le vale o Huntley ma ile ia ma wala va no te fiso ta i mai ai ia fa sta tu tala po le asi tau vavala a foi ni si tu patatu ia wa ka kawanga ka mosinga i ngoi ave Samoa ka vale ia e toi fo ia wale na tupu tau sangalen te nei man tu ele tupu te mine o le pe fori ka mai tupu tau sangalen te nei ia le ka ke vai ore kelo men ku kupu ka sangale le foi o so engo ka ko furniture miliona le fa solo te mine nei ma va tu Samoa o len ku kupu mar ke mine ya jangia maior ke o le so ma ke kiva porque te ka lenga ia ke te ka bui ia te ka kam ole vai ngale te officialia ia fai ole nai mau le Samoan number plate rona winga what te taula ona maua po who the vehicle is registered under ile nu mela nga Samoa ia awai
te le la fo ile tulanga o ia vai o le mena na batua o ilo le ia le kalia e New Zealand ka vale e lo ko fa ke le mai Samoa who knows e pe ga bakua ia ko fa ke mai Samoa they can't change the color o le langua ga bakua o langua ko fo mai ai pe fa pe na ngolai e maule le registration al facility. Who is this vehicle registered under? Yeah, I feel like my only number plate, Sam. Oh, your guess is good as mine. Oh, really but let's. Yes. Can you show me the number plates, please? Mangule yaile ya. Fayanga Suisa mon number plate mai fa. E ma tole mai ale plate tole mai nei ale winga la utala. Pe ma fai foi na fai nei ave wala fa mai le fa metala ngol post. O lai vai le number plate o lai le pe ni not Pacifica. Ia o le plate nga ka ko me Samoa. Ale vai le plate mo Samoa. Ale ai le plate na Samoa le ta vale ma mai. Ia o mai role to e fo i Samoa. Ia nga ole I feel ole close na. Na ia e lele batu ia ta lai mai mo mai fo o to na LTA. Ia o fo nisi na ia wa te lola we la o ma tanga wenga nga wenga ia LTA. Ia o la we la o mo va inga le fionga pa mi mo le taimi a o ia la usinia ia na wa va tu lunga. Ia sia kiange po inga ai po for company nga mai le freight company nga mai. Ola fusiona ma e se tu ene male wala nga lua ia circle la ye ole ale pe ole afo ole warrant of fitness la ye ole almasi. Yes. Can we zoom into the other the circle on the windscreen? Carl, hopefully we can get a clearer try and get a clearer pe mala le scala male. Te rola na pu e fo el tangata. Male warrant Nai tu mai ina ya au ke roka serva ai mai sa mo ai lo le ya wala ngai ding ke lo pinka ko pe pa fa ping usila le yo le ni ta tu pe pa fa pe ya ta to usila sa mo le sa ai ya se ka ko va vai pe ma tu li metanga ai ko nga va na le len ka usa o to nga ta vale le kama ko ngale le nga ka usa mueru le na apea le tuinga ta vale fa bene ia ai ole a matua to test a to le su enga le ole sia va enga ta to ia ile mata pu ala ngor mata pu la walunga voi male ya tawa ole wa uma na sau no mai li o ile lat ile matu fa tala no anga le sa fai ole lui male au ngani na au mai ele fionga ta mai ta ifa masino ya talasa ele ka kau onga le mawar kanga mali wai ku au le na sau no aya li o fa metala mai le sau no anga fa pe mai le anga o se va inga le mo tama fa na o sa moa me se ngai yalo ma fa ngau laiki mana tuala vui male ato tasi le pese nga pese mai ai longo a o ave ma ko singa le fa nga pese mai ai mari mo ngi fa mai ele fo le me le o le ma wor nga ka ai man to me fo fa mai ele fo le me le o le ma wa ya o loko e mai ia si sainga fu ile leo o fu si sainga o saiko ia le boleva le case le va nga le va mai ai mo mai le case o ke ro penga ku pur me nga ai longo fa nga ia lo po la fo de makuo re sa ve ko singa nga ka na no va yatu wa amata na o mai ao solo mai ni mafu anga e tau puni ai le mumusu e ele matau ale ala o to fa mafa ele tamai tai fa masino e ka kau lo nga fuli ngisi ma akekeli i kuor maka upura masu e ia mawar ka nga mari se vai le lo no winga le ka tau na le mawa e sa no mai vui asiata o la ufa winga ina o le sa no anga tamai tai pa masino o la ua sa no mai i langona ao te tele o le mo le alofa fatina i le fanau e pei o ina ua peis mai ila ule fa winga ina now she felt inside her though o ia o le fa masino
pat o la wana langona ina le langona faatina ilana tama le ua au mai ai le lona fanonga le anga la o ifo ya teia le langona faatina le o te talanoa tuai le pulu nau o le tinai tato fai tau so ai le tala vo le ia rasela le fai mai le tio fo ia a la sela a tangi tuki ona le langona faatina le na ila le fa winga ina la ole tamai tai fa masino ai ila na fa ai unga ma mo moli mai ai no na langona ole tina ile fana le wa mai ai e tatawa ona mau tau na mau ele tatawa ona tu sau no ina le mata ukule nei ona ole a fo yo ola u sau no mata ua ia alo mafana u ta tu yo la le fa winga ina o ia la ngona ina le la ngona ma fati o le mo le tina ai tu la na tama na te to etan wina instead of the other way round it iro yai but that's my assumption o le mata u wa ko le nei ia le ngang palo ai te rosi la fia le ata wa ai sa no fo ia mavui o le au te toi va ia tuma ina i tangata o lo so ni so enga mai nga me sia tangata o lo fa ia maso se ta ua mai sa mo o le ai fa ma wina mai o le sa fa inga ruenga fo ta to lu ia wa langa o le upule tau te o le tangata le wa kusi lima o mai ele mori mau e o foi vui malei a taua ile a inga o le tamo tu au tu loa Rosi Maltino le fa foma e o ile tu fine le sa fa tala noa tu lungo tau te ya e tau sanga o mavai e kasi a le ngoa langa makua mua o ku ya la ko pe o sem nga vakua po o ai lava umangisi mau kangaka e kasi a le ngoa nga baku ya la ko nga o limongi e le ai ma se singo e le se la auri le se vai le se kuila e pa le se o ai uma mangisi mau kanga kai kapisa solo mai le melia le nga le paua le ngoa nga vaku maka ua ku le ua i mori mau ka o tia la do o le ngoa le ala le pule rimoni a yafi ka ko wola le a do o le velo te fai tuai ma vui tato wola e tau vali a le whainga walanga whaafetai le whaamasino pei o le ala ato e te pai loa le mori mau Samuel whamai Samuel ngā laku la whiloa ai ma limongi e ala tu ai o mai le tama ma le teine o fufo mai e le teine manga kua opu yanga whai e o atu ai whetau i ma le a o le tama ma le teine e vai aku e o fufo mai nurse o le fesili e iai sesi o le whangau a limongi e whainga ruenga le soifua maloloinga o le wopo le to alua o lona tali mai ka ko fatu o le whaapipi inga o whaangifo ia ka ke whai aku ai adua kuilunga adua tuilunga whai le la whailo inga renga laku whai atu e tu malitanga te wha sau ai uma mangi mea furfurua whakawhaka karpe ale lima maangi mau mea whai la karangoanga o mei o whai la ulanga aisa e kuile li mori mongi ai ula le paipa ai foi a Sam a vakuro ia mare kupe mangi mea o le isi fesidi ngai ai se kaimi nga kaukingo ai i se kala li mongi e ai se kangaka ngaru aku ia ngai oe voi ngai oe ngai ai oe inga ngā mea whamai o lau ke manga kua iai re ka mai kiki ngā rua vai o le fesili lau te tau whai atu o iai ngi ngai mea sao ai le ilo loko le suesuenga e iai ngi ngai lau alunga sao fo ile le pe a whai kau ke va aile lau alunga e kau wha maongi ai kālar kamare ngā i oe le lei whamai e iai re ka mai kiki ngā laku ia kia ora ko kuria ngā laku me lea o ka ngokuri e se whakaeru i leo leo ai uma waru o koe taxi ai mai o iwa mai o taxi ai o le fesili la e whawhewhenga e mauar kere whongi ar kama ase kangaka ngā laku ngā olo ka ngokuri e kere i whaafea
O le winga le o te whai atu ai le tau mawhai o le wari ia ngai kongo le makanga ruenga o leo iei malongo. E matuati nei are su enga au i di ili o le maka upuni. E whawhiwhenga obtaininga se ngu mela, koe fo ia la iei whakarangoanga lea li mongi o ke manga kuaranga whakarangoanga mua lea. Lenga whai mai pe kesa, i ronga o fukingo, fo i lele pe e lei pa e moanga. Lenga ia ka ukingo i wha mai ngā laku. Ngā laku e se mākara mai ngā laku o kongo kuri. O kongo kuri. A uma o tex. Vai tanto ia, mai o tex mai ai. E anu le vai leo ongi koe. Whawhiwhenga ia mauare ngongo mela Samuel. Se i vanga nganga rua ngofo le lei, whai rua kongu, ula rua aisa, ave iei markupe. Mau hai mare avangoa, a mai rau ngumela, vaku rau ngumela. Vai. Sauro le vaenga whai ule o te whai atua nei le o te wha manantu mai ele au su ele e fso soangi mai kako prukalami. Asiata. Awa nei ngalonga whai ngaruenga mai le akari, le isi akari o ri monkere ropo le ri ia le po se isi akari. Le anga whai ngaruenga le RTA. Mai le lua wheru sifu. O le whesili la, le anga lengo whai akua ngale la. Ai se anga koe whaaka ai le awala. Ai ngare la koele. Ai ngare la koele. Ai se anga koe whaaka ai le awala. Wa lenga wha mai nga koe laku le leia fo i lele o koe wha o kua inga fuare i le vai ma le lolo vaia ma ke ia lolo vaia wha fo se inu ngā mea. Ai e se se ko ngeki ko kongu o e ongo ale ieri ka ngaka o le LTA. Wha ko le winga ngā le o te whai atuai. A ku u whaakasi uma ngei mau wha makalanga mangsore vui e kaure ava kua fuangi leo mai fafo. E taure ava tua ana ta oto sa o le wha maongi maka upure le amakanga. E le kau ava kua fuangi leo mai fafo ua levanga TKO ua levanga i kangu malala ai pe ngi wakai maangano i kuari mongi pe a whai e uma e ngai wha maongi o iang kupore mele. Ang kau sa fo ele wha pui wana ngai usmiang fofoi. Ele wha pui. Bo fiangi kanga o whai i fonga i mea i o lawe veo le awala me mea umama lenga mo esking. O tau si sila lai le. Ake mo ko vo esi akara afangangi a Sam lo kargo ngarawa ngala ko kur le fangangi le pick up apia. Lenga pesi le kamikinga por ka vale lai. Ai o so mai di mo ka vale non kama lai lunga non kama. Arua tu ro le lunga. Fa tu ro ia ipo ai o so mai fa mai war kala le Samuel pi o so pi fia pi i ka o le pi ka au ke il fa longo ku ele or ka kala le nga va ia wa pu wa le nga va ile po le ku po le me ke elo so fa mai wa ia se si wa ka u ia le me le pai lo matio Atu wadala Samuel no foi mai Samuel e se atam mai Samuel inga ofisilia tu ia po ava tu Samuel o ke usa o que vai ka le o marca vale le ku fa ia la na tonu lava o moro marfifiki o te mare tu a una tabu o moro marfifiki wa pina nga kongo welcome lo i tonu fale ma ia wa ole vai nga nai e pena vetu ole me sili na taua ia ta uia ole mol tangata fa fiti ai na toe ngana mai ilo ilana ngana wa toe fa pe mai ai e sa o uno faia aku ang ona ole na sa no ye asiata ale na sa no ye ole al ole kwa ke ke wal ole ko fa mai o ia pe au ke ngai ka mangala ku si e ta me na la wa toe admit ai boss I am and I am the only one. Ele aga pe e maintain ela okay vai ele ese okay no é o me mai que é o que ele agala nga wa o mi milo nga mai oi ya ole o pe ma ku pe ya ka kala nga ai ka mangala ku vai me me nga ho fa ku ai be kong wa nga ma fu ai sia
Asiata ma le atawa ma le whaafafonga Samoa because inside him he had that guilty conscience in him. Ua whainga ka foi le leo nga koe whaasao le mea ua, koe whaasao le mea ua, leanga ua ke le alonga ke enga ma, you know, ole mata ule nei, but e pe ana o sao no. Ya tala le tu e tuai a e fai mai. Ele lei foi ar con fiki e le umi. You know, le ka ko vai le umi o mor con fiki. Le wa maka o fesasia i solo fai ngokal. La wo inga makuai ulai mai a la wo join mai lo e malangkamo stui. E makuake e a ile melenge ai join mai stui. Oso stui ile si fa makalanga fou. Wa umang fai le mongi ya wo fia foi la fai o Sam yang ka. Koru Sam. Ale wo sau ia i fo i kuila e paia. E ka wo kuia. So, in other words, kuila epa should be charged by being part of this. Laua avega ia ma. Ise vai le mamao le mea o le hit and run. Ai punga mai a ile afe, le lua afe lufu luomo. E o le mea nga fasioki i vaku ofa. Sorry. E makau kia. A whai nga vaku whakaki e o la mea lao soi fora ka wari kua. Ala so al ka kala ka ki e kua. Ia e pena o vai atu i lea i le tulanga e sawa por ka kai pepelo e ki do ai pepelo. E te lole me mali e vui. E te lole me mali e mali atua. Tasi ale mori maua Samuelu ele o suia, tasi ale mori maua Samuelu o lo tu maua ele o suia. A ua faa lima se furu nga fisuisuia. Ai ua faa fia se furu nga fisuisuia i soro mai kalari mongi. E o yanga kamai. Ua lei longa se mea fisuisuia i soro mai e ni faa matalanga. Ai lai kuma wale faa makalanga e kasi pepe a Samuelu. O te langona fo i o le taimia e matalai tua masolonga le a koe saua se me koe whamakala. E o te loe to e whamatala au iri mai hai le ma se mea nga sepu. Wa fo i langa o lai whamatala le mea sao na tupu ma le mea na vai. Ai langa o le mea leo mai le wari ia. O mea leo mai e whamakala mai o la ko ma faufaunga. Ia vai le whamatala nga le whamaunia. O le tali o li moni lea o Sheree. Lona tali o li moni no fo male nurse. Vai la le lai palengi le ia kala dia. Ia o ngei foi kamaki. Ma kala le ko fa ku a o ngei foi kamaki. A wale po mongi. E kau kor ku se pa ia fa pe mai ri vai. Ele lo pe kasi le nurse le liki ai si vero pon le nurse le ngar liki ai. Ia va koi. Awa a ma fainga pepero i. Wa ka kau ngoi fa kau ka sa o ku mele. Ia. Oi fa kau ka sa o ia ro ngutu pe a fa yesa. Nga ko fe kau ia langa e kasi ar kala. E kasi fa pe o mai fa sa o mai Samuelu o mai aku ia pepero. Io. Ole asiata maliata wa o te ofo pe ale tongi ina I fafo ia keisinge ia. Ai fo ia. Ma ua inga ia ua nga ia Samuel. O te ofo. Ma foi se alo ofo. Ia pea nga ufa ia. O le mole koe contradict o whamatalanga. E leisi whamatalanga. Ai au ala le au mai ka ngaka dei e le whaatua tua I ai tātou umalava o lātou e whaia le ami o tonu I meneo so suenga. O leo. Koe contradict e moli mawalesi leo le moli mawalesi leo winga whai mai ene ai ene se kaka whapea ngā whao ngā leo e avea ngi forma. Ai sau leisi whai mai ia o ke I o e sa o Samuelu sa. Si, pena le ina whaila utala. O te ofo. Le tua o le ami o tonu sila mai le mata o kule nei. Ma ia matua tuku le ami o tonu ma le whai mea tonu ma le whai mea sao. Ia I lātou o le awa peona sao whai whaatino ina le nei mata o kuman whaawa wina o le mata o kule nei.
pumongia contradictly mongia fa makala o mai leo contradict leo ia leo fa talanga leo tonga winga ka upunge fa ya foi ya ngai ya Samuel should be thrown out ai bol dia malole leo ia ilo lako akau mafai inga ia o lako pui inga le sol pula koso ko i makuila e paia e kusai malonga fauinga o se fa makalanga e kau kakai e se ai ia la gonga ma le suenga mai i le hit and run o lo involve ai ia langa siang fai lo kusi ale la fai mai ngai o le mo le murder case o le me o alu ma fa ko inga ile apo ile fuanga kau fo vale len kau fai ya la aulima mai ko ima malkama olo le ko halu el ma fa fa pe o sio kaka o la alu mai o kai me luanga lau who knows langa ia kai me fa ngai ele ko kangaka ko kau kala le ke o pe ke walu le wala ke awa e ke o falo o kulanga aba ka vale o la ke o fa pe mai e o fa ku ya o wele e a fi o so ngan fa pe ngar ka vale ka o ke i o ka pe o ri mo ki le so al ka you know pa kau kala inga ya o le pumong ya pe ko fa o ke ofo but o le tu o le abiton and I know for fact ile mana ole tua ile mole ole afol to fiti pio malele fa mao amna ole tua fa mao mai ola ua mo onga wai lava leo pe ke fai fusi pa u pe ke fai ka ai pe lengo ka ai asa e mori ba pe pelo le melngai I hope you will all be going to jail and be rotten there ilo le ola ka ngakal mele e ko ka aloi ka wale ma ko ma ka aloi e ko ke loa e la ka sa wale o le pumongi ai ave o le makanga aloi nga leo they fail in everything okay fail for ila le puinga o le tunu o yai fa mo nga o le ku e manu le ma ia le ku ia la to but let me say this. You should feel shame of yourself because you fail. Fail in sailing or me am kong onga o me la bangeyo me so kanga male Pal me su lesi kupe lesi su lesi fa nga be umala ma ko ke. Wo le fa mali inga o ko yo ko kongi wo mo ka pe ka inga ele so sa inga malo e kongi o ko. Ai ông nga le au lau ko konga ai au ko pi o ko konga nga ben ele wa fi ai leo si fa maongi ko ngol makanga lo nga because I am angry pe apo kala fa so asiata ma fa fonga mai le tunu lo fa ngonga o mo kala ngo ai ka singia fa ngonga onga ele ai se pride to ke leo le ai kenge mali they don't have pride in the uniform that they're wearing ole untidy ole les sava vali le wala kele le o ifale oloa ele not in full uniform me ke so la fa forma ka ba ke pero fa kau. The first thing you do is kapalo pulo pailele esa vali kong lawa wa esa vali ku ako le mlu le unge well and I say you know I wish ka umala mari yang ala ku fa ya me le ma me pelo ma ka upunge may the curse of God be upon each and every one of you. Well, you know who you are. Enga faro. Malo fa tai lo fionga voi yo foi no fotol au fionga tia ya o nganga o ring nau ina io to mai e faile to nga wenga tonu ma to wa o le nau tai nga wai ai si makwa fe ka i de kai mi la ma wai la ko onga
ua uku kanga e su e le fai o me pio pio. Ua tele ina totongi e le au whakau aisa ia ka vaia kui mea ia kukupu mai. O isi leo ia leka ke vai fo ia seila ia ko fia. Ko fiku le fo su e mai. No bingo la tala. O le fa no anga le o ia ne. Fa angoanga. Le anga e nau uma tu lava ina ia. A o lai ngofo le ko ngure si au vaenga. E le ropo isi kanga ka kele Yesu e ulu o kalako. E sa fa ko ngol makanga ngo leo. Eo. Se tatou talia po le ase na ngor tatou taimi a vui e foi le ma fatar no nga fasi foi. Ia tatou talia foi po se taimi or kompo ai tatou komsina tatou talia po le ase taunu unga o nanai le vani ma le si foi ali le o luani le tau talia malava. Ia pe ona se fisi fai wale na 2 minute ia le ia fale ono. O ia te loa voi wa leva na mitanga no ngolo o leo ke vai akule au mainga reli pokinga mainga case le ia na nai vanima o le fa pe me la te po lungor kape neta le nga mai le poki el tela mua ia ala fa sa o se sa no nga le fionga le komisina o vai ia mitanga no e foringa pe la ka o aver kape nge kai fai mese o sa nga o kape nge ko par bengi kape nge e se ma fo anga ala ina ave fo le fa unga tau fai mai or kapeneta e o fealo tu la fono ma vang fo na ofisine tu e se me fa pe kupu pesa tu mo Azeta wal me okay lo a ore police tribunal le police tribunal de ave ia di case fa pe o afia ia ai le fa pe ave is kapeneta ele fa ia kapeneta ni vai va pe e fa ile tribunal a fa ia tuala e au mai le fa unga le tribunal le fa ma lo then it is your job pe a fa ia ke la ngona o te innocent e ke alo no ave le ele maka pa le ile pela mo fa ia lio longa we pe mo va ia e supersede ia le tu la fono ile tribunal override le la tu la mai ele ai se me o faina ilio therefore leo should return without doubt le nga ole mele nga fai ole fa vale ole fai ngoi ko nga e fili ele kofi ele komisinga ia kangaka e o sa fa ile tribunal longa winga he will never appoint anybody enga ke iloa enga ke ia but onga kangaka e lango ia ke ia must side with him lenga nga kopia o kulola fa ile tribunal ele la wo mai la ko fa iunga step down ia fo ia lio pe fa malolo lio ela nga wa o ke si yo ile a fo ile fam sinonga ala le wa mai kala fam sinonga ale bisa ya is ka fa mai ma soli te fa lo ko balea o fa ir kala pe fa ke le mal malama e ma walunga o fam sinonga e sulu ye ir ka le wa afia le tribunal vakula e fa mai fam sinonga well e saole fa malo no inga o le tribunal ai avaku e fai mai se ko me fai se fai ngo lo ko fai unga fai therefore le usa mal ka vole le uma mai fai unga fa singa ai ko appeal ka therefore ele fai la o fa kingo wala foi pisai si ka ile afo ile sui par mia le afionga ya ko pe le fai mai o le alma wa hey se fea la ye lunga rabal ga pong sa ko sa fa ye la o fai mai fa msingonga o kalia fa msingonga o apili ye apili once I accept therefore wa esteo la i al fai unga le fai ya al fai ngana ngana bia ai pe unga fai aku uso ayange la o fa asiaka o nga elise me fa penga lisi me fa penga o ke le kai ngo mal pe polar me la ave fua a fai wole me fai la ele a fo ele
le tribunal le ise tribunal le e fai le maka upur ngai wow e maku ya me le e afo ya le fa malolo o le drugs that's a crime e o so kula fo mafa okay ni fa no se me fa pe le ka nga ka yai maka pa le tribunal e ave ise maka upu ele fia ai lá mai fai unga tribunal o io mais no le fam singonga aba ko e kongi fa fam singonga ia la maka upu ia man me quer que kui gifo ai aku yo fam singonga fa fam singonga e se ele la ko fai unga fai la ko tribunal la ko it's an internal activity for le happening ko ngol ka ngalo o ko ka winga o be au fa mele ko Iai ele salar kap malea mai seu ko fai uma fai mau ko su suenga ma ko ko inga fai uma end of story he should return ala kula e kaulanga ala ko pega ko luang ya so foi lele e ka kawe ko fa ma sangi o le sa o nga fa punga e ko fa ma sangi ma su e ai pe o ia ngi si kula fongo fongo fa si einga ia ele kai minga awe ai ai ko ko sanga le awe otherwise he's okay ya ile nga fa ya talwai ona ole tatu tei ya mule twala nga fa tei a siata male ya tau ya te ko no pa wi na pe o tatu to ya e ya so male ha ko a tei ko ona ole pala wi na pe fo yo lo vai ya ile tei ni male tei ya ai a mule tule ya lo fa anga tatu tu no pa malulo to tatu tu lo ku fa anga ine e fiafi a fai ese o le tau tamari i sa te fa matala ya e ona le nganga ina ia momori atu le atu to ai le aba ku ngai pas ka ngai mo me ai la ku fa wa sa mo a fai sala le ngana lo to na ka nganga lo mai ya lo ngele to le lo ku te ni ma asiata mari atu o le ke mi ona paso lo muli lo matu sa i manui tele a malolonga o le nei fiafi o tātou tunu o mau ko pasau ya no potolu o le hoa tia buisek promasimu God bless pasoi for you Fafta jele molo te min levang o le fiafi to mo fo si la lo verso fo tātou to fa so fa wau fafta ilu sao ya mai se fo yo fa so ma to fa tala fa manui le to levang o le fiafi so fo mo le taimi malo faftai wa mai al matu fa so male fionga ya no fotolu to le fo ti ile de vanga le fiafi fionga ya vui ya o manino hal tele o vanga ya le a dawa ta fe pe a mai le keisel nei ta te su eso o kama o ka o le fai ngofie yo nge keisa e te matu wa fai ngofie ele mi ngola te tala tu fa tasi me uma ngalu lue me uma mau altoa ya ke si via jaka ile keisa nga fai nge kalasa ile su ngole fonge o conspiracy nga fai o ma ho favore le summary kalasa lua me ka wo ngo mai ka wo sa ngo e bui i fa mga ko foi ka kalasa foi le kupulanga inga ia mau mele inga ia mo ki ngol kupulanga ele se pe fa pe ko kupu ya la ko e ka nga su ia mau me fa pengi a va le sivan ka wo ke ora na fa pe a wangi e se ma ele fulia ya o fe ma fo mai o le keislia wo mo ki ngol kalasa le kanga kalenga le veia ia fonga ia Samuel mai langa kilo susu nga ko ka mi fori case e ka mo mo ka ngo case mo le vanga ilo alanga ele osanga fiuken nga ele menga ku wai wa ber fam si ngongale man be wa nga ilo ai kusa ke rola bo le vanga mo ka dia kalas o le vanga mo ka dia kalas fe ai ma vote ai ma ba fo le fiukan ta mai fam si no va pia ko se ke le case le nga mai ai nga mai sa hit and run o le alanga nga le ngo mo kwa hika ni mongi a kalas na ngala wo ni mongi wo kalas o ia nga fate adu tato fasisilanga ona tato ole maro longa ya tato wa fe mai fo ile tato community watch but let's do our notices first from the morning lava Carl and our birthday let's go to our birthday and our
Greetings, and then we go to our notices. Ole our first birthday ole atoanga ole leilope fia tausanga ole ole uso Mr. Police la lea Police America Detective Oscar America Samoa. Yeah, sunga ya lau foli leo ne fai ai. Yeah, wo fiu e kauro le ku po fia ronga nga kausanga. Lesa malanga mai fo i ka malanga mai le nga MC le fa po fo ile nga o mo ka ke usi America mai ko la le do ka Mr. Police po salo por fast food limba le sa ko le ai ongo limba la ko ba ai Alaska ya mori atu fa manu yanga mai ma umali atawa ya mai se fo i ya o matou nei ni usila ya ma umahana malfana ya te oi fo ile uso Mr. Police kama sa saol su e kama yermi ya ore tele la tonga lo fies fulu tau sanga ile so ya enjoy Alaska ya to fo la ile America ma vai po FFA ila au va ale na tele rope al tu lango to va ana le la ya ole sita to wa so fua ole tonga ole valu se fulu maleono tau sanga ole tina matua ia tau longo tau le au sumai pa ia awa vaele polo inga alo fanga me fa manuyanga ole aso soifua sio matu tina peleina tau lango tau le au sumai pa ia awa vaele polo inga o mata vai sa fune le fanga oli isa vai mamangele i au kilani e vivi fa ia o manto loto ile tua ona waulia manuia mai o sio matu tina pele lo varu se furu maleono tau sanga de dei vaiaso. Ma tau te momori ai le whaafitai i le tamasili o le langi. Ona ona i tau sanga e tele wa ia foai i si o mātou tina. Ai mai se o lana tau singa malana whaamalo longa i anteia. O la mātou tatalo, le atua pule te tele, le atua o manuia i a sanga whaatu mawina pēa lau tau singa. Ai mai se o lau whaamalo longa i ante oe mam. E ui na motu sia le rua mawhitanga mawhana masi o mātou tama. Ono le wala aupa i aro tātou ma taisili le langi. Ini nai masina ua mawai atu. Ai o loo wa aia pēa i mātou le whanau lo lo to tele ai maise o lo malosi. Whaavitai mea umasa e whaia mo i mātou. Ma mātou whanau. Ai maise o au tāro sanga whai pēa. A wase manuia i mātou ma mātou whanau. O lo whanga ma whamanuyanga, mai lau whanau ma taito o lua. Ma lātou whanau, ma whanau a lātou whanau, mai Samoa au se talia ma New Zealand. Ai me se lo whaanga mōli mori mai. Mai o a inga ma wo i tu e fia o re kelope. Manuia tele, lo valu se fulu ma leono tau sanga mam. Ya, mai si au tama pele la foi au le lei. Ya ale fionga ya po ya vaele sala ioe ya abise fo le tautonga ya ina i mangele i okilani ya mo e fortina mo le to malo fanga mo le tawa mo le tanga lo valsu mo le ono to sanga ile so ya o le isi go to our notices fa mo le o le tatu fasi silanga mo le nei o le tatu Hato Hone St. John. Ia po le Pacifica Open Day. O le aso lulu lua somaleiva a Perila i le se fulu le taiao ngai le lua le oli. E whaia lea i Manurewa Netball. Ina le leiva somalima Browns Road Manurewa. O vaenga yo le a whai le tātou Pacifica Open Day i mo miailo o fio mai. Whaia fua tui o le fulu tui o le COVID ma tui o le misela mo tangata mātutua ma whanau. Whapea so o se tasi e iei ngā se tūmau. Lua, resitala lu ainga i le St. John's Ambulance e whaao ngā i so o se teimi e mo miai. Pe fesili mo le free shuttle e ave ai oe i lau fo mai. Boka kai manga ia. Maua noa ia o ngā o le first aid por sosani mo mua mo nisui o la o tau e kalesia po o mafutanga. Iai le porokalame whaawo mo tangata nofo to atasi. Oh, dating, Ia, mō lako. Mofo ko kasi. Eo whio pira ko koru. Ui ka whio lai. Ia, o le si vaenga, o le ai au nanga ale tinei mu, leo, ngā ruenga la veai. Ale Auckland Council, ma le ano ai o au nanga
faa le soifua maloloina i le aso lono winga. It's an open day for everyone. Ai manatua e te suatu se furu le tai au anga i le lua i le awa huli. Ia, o le tātou whaaringa mōmore nā. Next one, o le toe whaamanatua tu le tātou whaasisilanga lea mai le tātou whono whauwhautua Samoa i au kilani nei mo le tātou tāpenanga o le sisi ngā fu a Samoa au kilani. Ia, whaasisilatu o tō uma i e fie whaifale einga. Ai mese fo i o mea whaatau mea tau lima manisi o tūlanga whapena e fie whaatuina sau whare i e tōru pai 3x3 le tele. Ia, e te tau ona e whaafisota ino mera e luana o tu ina tūlunga le screen. Ia, e se lauta la i le whale i e fo i le whaatau waiau mea ai. Ia, ai mō le whale i e o e le whaatau le tūlanga fo i le o le oele te whaataua mea tau lima manisi o la ei matulanga whapena ia e lima sutala le tongi e te taulana e wawe whafsotai ia wai first come first serve e na o le lua se fulu whale ie e te tau na ofi tutonu pia e mana o e te tutonu o le tātou ka paka al mauta Samoa ia o le aso tātou sisi ngā fua o le aso malolo o le aso ngafua King's birthday mai leono li tai nga i tasi le au uli ia o taimi la na ia mo tātou formality fo i le ia fai tutonu o le whare Samoa o tātou whaataunga ma fia i whaforka paka e aso atoa lono winga whaafisota i mai ia le tātou committee i no mera ua tāu e lunga whaaftaise nia e le teitei whono a le whono fōfoutua Samoa o kilani. Le isi tātou whasisilanga lea mo le tātou fast a inga Sydney to e whaamanatua tu le tau whono i le aso se furumara iwa no ingola se sā o le taimi luanga i le wha o le taimi nā to e whai eres tala manisio vanga whapena wha nga i le ono ia o le taimi nā o le tātou whono masani no whoanga i whai ai Bethia Hall i le tasi o lima Lindsay Road, Campbelltown e iei mata upu o le aso ala upule maisio le tau whai ngā malanga i Samoa whaaftai la fionga te te fono suruape niko suruape ia marfai lo tusia i meleta aluni tu lo pua. Leisi tātou next one yes Bay Area nai whasisilanga ia ono le vai aso nei le weekend e whai ai. Ia o le tātou weekend le la asau nei tātou na le Bay Area San Francisco awane ngalo tātou family night le na ia wa uma leile nei vai aso ma le lama sina o whaasira silatu afifio atu e lango lango sua le wha moe aso to na ia o tau sfulma le valu i le tar sfulma le lua i le ulianga i le fitu i le afiafi no fuanga e whaiai o le tātou ono o ono Joan Street, Daly City ia po le hall wa whaingoa ina Thalos Church ia whaaftai le si tātou whaasisilanga awane e mesia le whaafiafianga le nei social fundraiser i le aso tōna i nei i le Tausala nightclub Beta Drive Mangele luas furu tāla le tickets ia le door sales ia o le fisoasoani mo le whaamoemoe o le tūmalo whale ali li tasi ia tātou fia le nā pe a whapetau su ese me whai e iau vai whai ungore nei vai aso awane ngalo ia te utou ia o Mangele le tātou Tausala. Ia, a o tātou i flex mia, a wana ingalo le tama o Mr. Fried Chicken, King Fry, and King Spam. O le ia, e iei le wha moe, o lo malanga tu ele tama loa ilo na wala au ria le kuka, a e ftau a lunga loa. Ia, i le wha fia le whai o show o le tama loa. E flex mia, ia o tau na i le loi Hawke's Bay, Napier, Hastings, ia, pala loa ia i le asto na i le nei. Lua suru lima tala le urufale, BYO lo no winga e te saua oe ma me te fia ai. Ai sana e sau ma te whamisa. Fitu Swansea Road, Flaxmere, Hastings, le address. Matua kisi wapa o ya Mr. Falai. I lona ala fau mo lona maulu ai le o na laungutu. Tatou me. Alesi tatou next one. Ia, awana ingalo a le eise tau mafutanga pe wa ele lava wa reisa kupe faisa whakau free food drive. Saturday 18 April 2026 from 10 a.m. to 1 p.m. o inale i le tātou Sikh Society, Supreme Sikh Society of New Zealand. Location, Takanini
Kadwara ia ona ua watu uma ina le tatou tempo fo ngalele ngai takanini resik o lo faia la to wa giveaway ia le na au mai le tatou flyers le ia e fiso so nia tu lo no winga ale se me mo isa ko nga I mo lo food pastorzi ia kai le foi la to ai mai le se fulu le tasi le uri e ke drive ia e ke de ka faia fo sa booking ia na uti na tu lunga mo tatou ia ma le si tatou papakiu ke le kakua ke le fundraising so le kakua o le Women's of Destiny Auckland Ministry te fono e sunga lo ia ya sia tatina vai vai kakua e kai fongo kula e pa fa finga Samoa kai fongo a sia tatina e le Women's of Destiny o tina o the Women's of Destiny o le me o ke o foi ngai women le vi for ngai ko nga ka finga ia awana ngalo le tatou barbecue o ka ua la ka unka su ska barbecue io uma barbecue ras ko nga ingen ka kofu ia na wa vatu support ai le fa mo fo yo na tatou Women's of Destiny ia ile aso to ana nei awana ngalo le latou barbecue ia ole na e faia ile address fo ile wata o ilunga the address I think on na wa ilunga na tatou address ia na wa vatu e te alu iai o a kōr le numero na utu nā tulunga I mauta va ai le o lua tasi lua tolu o valu ono valu lima ia po o whea ngai maleata vala awina o lua o fafa lima lua tolu lima tasi vala au ia mawhato ai ilo iai sina au sapa fo ia o le kako e fai tato prices so le ma ia prices are Women of Destiny are ile tresa so ko kilo ko poko e mai le address I sa o sol we delivered South Auckland and Central if you buy 5 or more suppers we delivered e ai tato draw prices one le kako pusa te kiteo e ai marka ko fang maros ile mai ri ke ngio de Destiny ri ia e ngata foi le mau matato mitia fo te ia e vai ka ele nga kai molo me ai roi molo ngori ka ku se lango lango fa moi ia o ila tou ila so to nei ia ole fasilanga nei fasilanga taua nei e tato wolo la ile le malolonga ia fa felo il tato community watch le fionga to filau o le fasilanga taua ia mai le tautua le Pacific Link I melepone I Ausetalia o le fasilanga nei fa fonga mai tatou ainga Samoa o mai skekenge yo Brisbane meleponge masingi ia me se foi ni so skeke o ia to melepone ai Australia ma to ainga I Samoa mo fa mo moli o fua o fa ele anga tu aisa mai Samoa daluai ono le to telo pa ia mare mamalo se tatou tunu o lo fia mo se so soani le au meia lea o fa mo moli tu aisa mo frozen food e pei o le koko malu tanga talo tanga ufi tanga uru tanga fai mai si me fa pena o le o ta pena ia le tatou Pacifica Link I Melbourne e fa avanoa se isi vaenga o le latou container mai Samoa a wa fa mo moli le pa ia mare mamalo se tatou tunu o le nei o nanga o le o fia o mai me le pone sini fa tasi ai ma Brisbane o isi stete bay o Canberra Adelaide o lo o muri mai o le nei tau mawhainga o so tatou sao ta ua lea a wale ta mau aingo si o tatou atunu e fa peo na fatino mua o le vala au lava lea o ainga I lo latou lava ainga rongo inga vala au mai ainga I le ataua e o skaria I o latou lava ainga e tape na maini ala tu fa momoli talo ufi koko ia me uma fa pena matotongi uma I nei longo inga kokongi Australia ma ngai er fenga le ele ko kokongi Samoa fa ke kainga la a umanga o maingi kanga kalo se rua se fulu alo ainga sak pa ikea ona fika le a ura kaula e fai ngo kangolo le kokongi I Pacific Link that's all I need to do ia oi fororo ainga bifo o mai o ia kanga kalo menga anga ka ua e fa fonga la mana yo vaenga le ole vala au lava le ainga yo la tu ainga tape na mai la tu fa mamori
ia ma totongi umai nei longo ingo Australia o le tape na ino container fatasi ai ma le tiute quarantine ma vaenga uma a wale kili ina i tuor container o le a ngafa lea ma le tatou company tau nuu container a fifio mai sio tatou watunu e piki atu la auto fa modi e au noa ma se isi tu pe to tongi o nga or kaua kalo ye ke kongia maufi ma i le taimi nei o lo iaina ia vanoa o lo mau container Melbourne mo uni Sydney ma Brisbane o lo avanoa le masino o Julai mo nisi fa matalanga ka wala lea au ke vidi mai ai mo nisi fa matalanga fa so tai fa muina Yoane Masei ile o fa o iva o no tolu fa tolu tas o ka sole amu yo ko ngai fa ngo fia tu fo ile nei o nanga ya marita to ole lo fa nga fa ya ole aso fia al tamata ya bro ala ka puna tipi ya male atali ya moe pen fo muina ole uso le li nga vala o ka o ngei fa ponga le fa ile me Alaska ro na uso le u fa poi Alaska iyo ya congratulations ya te ulua male ai nga fo ya fa manuia le tu mol fer funny ya le foi na malanga ile fio nga fonti le tina ma tu fo le senat sento mai America sa mo la tu o malanga ya awale fa mo o le fa now ya ta tol malonga short break va vela foi mai ya ta to wo fa filo ia le fio nga ya to filau il ne vanga fiafi. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 685. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our Fala and Tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice.
Te bora wati lea ua to fitu minuto ntale tu la fitu afar fitu fa mai alta to proclame le foi vaenga o le afiafi. Ia fi fa ilo atu o le ua matou fa tasi male tatou Queen of South Auckland. The media watch. Ia le afionga fo ia to filau te vanga. Ia esta te vanga I le nei vaenga fo o le stofi nei afiafi. Ia malor se fo manuia o vai aku le lua safu fai mai ma le ataua all in black. What's up with the blackie today? Feeling very corporate today. Me malo lava ma yelo say asiata ma lo lava lo to fasiata fa pe foi lo afionga le ataua o te whaatalo whātu pa ia ma maru sā mō whong mai fo I nea whiwhi ia ma lore soi fo maua ma langi ma and welcome to Community Watch. Whaatai ma lo whaatai tele, good to have you to whilau a te vanga. Whaatai a to whilau a sau whai meire mana I o le se. Beautiful. Ioi. O ke riva ai le a taua. O pe fōringa mai ia pe a sei. What do you think? E kaunga whakaikairi a tō se? O sei kengi sei ngā. A re ka ki e tō. O siria o kia o siria to filau. To filau o le asa recommendations. E tau a try runga kiro meira tunu. Ia tau. E pe le whakawile I say yes, he was very lata matua and very sick. He like a pocket. Like a puppy. For you, no, don't too far. I love E for moi, I would say is beautiful. Oh, that's lovely. I would match and stand out. I don't want you to bad luck that thing. Oh, very lovely. It's bad luck, And it stands out. You wear the red tie and he has the red saying. You have the red tie, he has the red saying, I have the red lipstick. Yes, red. I'm on to melale to fila red lipsticks. E foi lele e fonga olai soifua. Red necktie olai foi folding on my lai soifua. I red rose, pe red flower. Quaola. Red flower. E pica fusini nia por mea wa soifua pe por mea wa de. You know, he looks very lovely with his pinstripe suit. Very corporate and executive. Well, I'm glad that's passed over. However, for this week, the 2026 New Zealand general election is shaping up with candidate selection announcements. Dr. Anai Neru Leavasahu was the Tikimini MP from 2020 to 2023 is the Labour Party candidate for Botany up against PM Christopher Luxton. Ooh, that's interesting. And Fonati Agnes Lohine, former Nationalist MP, has been selected as the National Party candidate to contest the newly reformed Waitakere electorate after missing out in 2023. Very interesting. Asiata malia tawa. Kamikirai kawa anga ramik falla kaidela ko up against the Prime Minister. Ioi. Eleven fiel no folia. Ioi. So very interesting, lovely to see both Samoans going into, you know, they were both in government before. Yeah. You know, now they're out and now they're going to try to get back in, so that's really good. Yes. Okay, Laura, you know, there's 7 fitu tangata Pasifika Vaitaimina in government. So, and all those 7s are with the opposition. So konga ye ile current government ni ye ile maska ka Pasifika
So in for it because o sikengi or whanoti ne Alamoana National. So that's a good thing if she gets in with if it's the same government, ia me sitting over here se ngaka Samoa i le National, if all successful. Manaya. Manaya tele ia whaptai fo i le fionga le whalo ia nai ia doctor. Iyo. E lei tele fo i lea fo ia tamali. Ia. But Pawale mea, I think maybe Dr. Anai could have been put in another area. In another area, loe le yanga votes mo ia mo up with botany le area. It's like you're setting up own people to fail in that area. But you know, he's a professional, so we should never underestimate because people may look at him, he's a professional, no matter what party. But I'm just saying as a Pacific, all run up against the current Prime Minister. It's just a thought. Pe mana fina ngalo to filau awa pi fa mata foi le mana ia va ai fa longo ai itu atu o le kele o isi area te tauna ave ai fatu ave ai sia fiongo nei ia doctor ai me sia tato areas le tato Pacifica ia la ave o le pito na papalangi ma sainga o le ku ala na te tala po ai foi le foi to fingo mo meni mai lava ko ka sa ioi the local selection. But the good thing is, you know, currently o kako Sui Pacifica with the Labour Party that's currently there in the opposition, and one in the Green Party. So 6 in Labour and 1 from Green Sea Tuyono. So there's currently 7. So that's good. Malaya, representation. Ele lo pete wa avatua ele lo pete uta ai mafala Alex ele lo arme tu por ele lo pete wo o que lo longa arma fa le o ma fa o le kaika i o le lipa wa mawalunga ke le ia rekulanga o tui sinave mau mo tu ro makai o va pela aviro la se makai sa mo e fetawi mare si makai sa mo le fetoa mamai ya ia le tau fai fo ia o swinga fo fa lesi vai tatou. Yes, so looking at local government news, the Papatari election rerun results marks a shift from the 2025 election. Labour candidate V. Hosea has secured the top spot, followed by 3 members of the Otara Action Team who swept the 4 seats in the 2025 election. V. Hosea was a successful petitioner of the Judiciary Inquiry, which resulted in the 2026 Papatari election rerun. V. Hosea said that he would continue advocating to remove the postal voting system in the local elections. Yeah, that's interesting. Because ke no fo ile mene sa o ke le voting papers ne sa misi le mene sa inquiry la ko. That's why he's actually done all this. So that's remembering, yeah. Mana yo fina boleto o to Konga. V. Hosea. Yeah, so he's made Labour. And so obviously to advocate you know, to take away the postal voting. And so that's something to question be faile pa loka voting or ka faile vote or be lafo be voting papers I le letter box I ainga. So be very interesting. Yeah, what's your thoughts? Mana ia bo tau foi swinga patu va ya mana au ke ro foi por ma fo anga wa tau tu pu mai ia nai me fa pene I paro I wa kau sa mai ni finga. Well, it'll be okay. Lo fo isi ainga you go past Auckland ni pepa newspaper makusi ai ia kokongule ila ko letter box susu, you know, through the rain. It's like a waste of mail or junk mail for others. So it's an interesting topic, looking at that. Or whether e oka faila ko vote, cast your vote, like the main general election.
Ya so fil nga nga ya foi nga o paro ka le a pa me nga o fongi o ka nga se me pongelo paula ai o iska ka foi mo convini le paro ka mo post I always post most of the time post out paro. Yeah. Thing fear. So that's that. But looking into some sporting news this week. Great news this week at UFC 327 in Miami with Carlos Ulberg, KO's Jerry Prochaska to win the UFC light heavyweight title. Ulberg was born in New Zealand and is of Samoan, Māori and German heritage. His father was a boxer who represented Samoa in the Commonwealth Games. Ulberg is only the 4th Polynesian UFC champion overall after BJ Penn, Max Holloway and Robert Whittaker in the different weight classes. That's wonderful. Kia le fusuanga lea. Maka kia fusuanga lea taua. Ole me ai la uva ai le fa peta te fai atu. Tava ai lofa si tatou tamlelo Samoa ina ua fiero na tuli. Ioi. A makanga. Mau ala kia le pa taku me foi le kuru ole li. Na fusu vai kasi. Ioi. Ro moni na fai vai so le ai mau maneanga vale. KO. Wa ke ide palangi ka ro mburiu. Ya ole le. Punga vai kasi aku masi alo sa mo pingi afa mot. Yeah. Ya wa vai lai. Sia mo pingi no. Tau le masani le tau e meia tofilau. Le wala tofilau le forma Poripura Samoa masani lai mo talonga sports rough sports o vela masani wa talonga le fusu ya ele kai mala mo ka polo meia go for na falo mo que vai le opinião Olha que fiua que fa makala kunga ai mo vou pa mele inga ia nga ti offer mele fai yeah, congratulations, Carlos. Yeah, Carlos Ulberg. Yeah. And but that's so wonderful. Also, you know, this is a world champion. So for Samoan, you know, we've got world champions that made it in boxing, and now in this Kalunga. So, you know, congratulations. It's well done. Yeah, so it's really good. And just also finish off Leataua and Asiata, we have some devastating news. After 5 seasons, Moana Pacifica has announced the Super Rugby franchise will disband at the end of 2026 season. Up to 60 Moana Pacifica players in South now face an uncertain future. According to New Zealand Rugby, other parties are exploring the option to keep the club alive. Moana Pacifica needs a new owner willing to meet the annual running costs of between $10 million to $12 million annually. Te miliona Pacifica, como Pacifica o mo, ia masinga sosangi mai. I would hate to see it go. Yeah. You know, because ole Moana Pacifica, it's a great pathway mo kako players may Samoa i Moana Pacifica, there to the All Blacks and so forth. So I hopefully where there's a will there's a way, or maybe there's some millionaire out there that will see the potential and will come to the rescue. Talo fai na o me manaya le amatanga ai uma engai le songa ka unga ya tatu wa talu sepea ai ha ai se vai ngai tua to mele ka ko fai ro mele fai fiki. They run their own draw. Why do we have to mix Samoa Pacific? Why can't Samoa do you know, a Samoan team? Yeah, why I come down to my financial yeah, olale terminate to yung ilakapi. Kami kunwangi le amakaronga nga vakuka ko kama wale wa kere kama le players mo tato man samo. It's sad in a way ya te uia le supalakapi male ya ai
talusia ia nei tamata alo malatu talusia fo e se million e po se billion e Ioe. o ka fau ngi kai mi makilo mai e sa we e to e lave ai ia le tulanga ta o mai ele tatou Maybe like the rocker. You know, 12 million a pocket change ya gele menga. e sa wa ta rock ia ole ua nga mo me Rescue, yeah. And see the Elon Musk. sei fa ma fongo ma sei ko fa sei ma ko fongo ma le o triple maluma ya ma Elon Musk ma ya Jalo vanga na tatu community watch. Yes, that's it for us today. Yeah, after any update of tatu cyclone lena ya tatu community na sa video le yau se le ise vanga na afati. Leo, not that I record Okilangi, nothing came through. There wasn't interesting because Stand By Us the Foundation. So we had a team of volunteers. It was le made if by stay home and don't go. So we had online volunteers, and so we gave them a task and find out in your area, north, south, east and west, where are the emergencies, just in case. Yeah, on the exercise now, they actually made 30 calls and only two calls were picked up. And when they Googled Auckland emergency, they had some maraes and also some rec centres. So this is a huge exercise. If there was something that happened, Life Church, they actually Pastor Bonifacio and that they said we have the church here in the hall, stand by with their van. So ole melele ele kupu mai se fa love ka Pasifika. But ole exercise nessa fai. The reality is a kupu mai, a lot of them didn't know where to go or what to do. And so it was a really good exercise, Michael, to go through this and to see in which where the help is. And we've learnt that from experience mainly isi tsunami and also through the Misela and Samoa. When something happens, strike happens, we know exactly how to mobilize kako community Pasifika. Malofa tai ya le tau se si vainga fai o ya o mai arma tu ni vanga la fiafi manuela na tu le weekend ya me se fo onisio fo fuanga ala to fo ile faila to fundraise ya me uma fa pena yeri sa ngale mu puipuinga fo ele tua malutia ya io to aula io na aula via io tatu malava ya me se fo fuanga fai ya ni vanga la fiafi a shatali to me se fo la fionga ya to filau mato fa atu manuia tele le fiafi soifua. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lo matamo fiele mafaya upuna famatala Uanu berta sifo ioe ile Pasifika La Usamoa La Usamoa Faamua uwale atua Uia olo ufaama Ao mai kipua kuanga Faama lo situma
we call it home. This is Samoa. Lau Samoa.